joy pen ki pi hala so farman of bi bangke alis lo kedo bibi abangke sa paragraph bibi abangke panchayat atuma phan tangka kapili farman lo list C bangke la bangke municipal atuma phan tangka ki PJ farman lo la se a list isi A do B do C do BB do C a list free ke do lo anekan berikan format bata isi la bang free phan se thakpo district council atu bangke alis dudunde airport se district council sorke tangka che thak dun longle tangka che thak dun longle airport se amena a district council atu aphan dormaha CPU ne patumi dik nilidan nilipok na kiso hahamren pengke wang hut kichu gujla sab so dila anse taile tuma a chairman ke hai tiso sang hon ri phan phone nang lu Khasi Hills District Council a chairman pen a deputy chairman ke wang alogor nange dun secretary la pen ke special secretary apot nang liwang vekha hu deli phan nang hang amasi di kiso sahu amasi neli dudun lo pen chingki chingwai lo ile to phala kar tu nang tu koso se takang ure lo aneli than lo than pa jirmi lo hala tu phala arjul chokolo na tum taka wele dande hala tu nang chi thak lo six schedule long kupima nangapachurung toy lamang so tangka pen ke netum bang paru hini ke thoma employee phanta netum dorma chipi dorde la penetum tangka kilong ke ong nei ke koila along state government netum royalty ke endun haladang netum council pen kachi thak dun long lamang so tangka pen si netum kasulai ci dorde seta la pese sola ilu granin ed long lema pulong le anang than lo cikloyon krep holo 15 months cikloyon krep holo district council Khasi Hills atum judge atum aphan dormaha ki pilong le 15 months lo Kusi patumi digi isi nili padang tantika. An nili arjur kali ni tu dapat muni nang toy kente. Nang tu revenue long bute aku. Revenue ke long lah revenue ke state government tu si pon et tidak ho. District council tu long le. Amasi cikulayon krep holo judge atuma phan dorm hapiu ne. Garo Hills District Council six schedule ningkan thom lo a employee dum phan dorma pilong le la sila hailam si atuar ka we por si tangka ke long atuar we article 275 ta a district council de chobor ipig lo a 16 a district council si Artikel 275 ba poisa pen pang tangka ka pelo je phan kidam tan ning kan troksi kebra hini bol ilo longu ne dek lo palong thek thek je ai ka thara sang hon vel an kan 10 district council long keba district council chikroi sarlo artikel 280 li deng vek lang po kupi pon deng vek na ye bangke
Haladak akimia paragraf dupo. Paragraf 8A. Tangka poisa kirung paragraf 8 lo. Non paragraf 8A dupo. An paragraf 8A long kopila beto. Isi State Finance Commission dupo. State Finance Commission a platform along pensi. Assam state atum Bamekala state puno jat puno. State atum kilong an apoisa. Central government penelong non alang tum kirung kacurung apoisa penelong non. Royalty penelong non kilong an apoisa. State government pen district council apan thak po. Kita amtanikan foksi ke berhini. Itum right away state along lana lan tangka dulu pusat poisa ke thak dulu dia right away. Nono bangke para 8 ABC bangkit home atum state government along nangkin le apoisa kacit hak dun longji bangkit home atum inut ke district council inut ke village council lapen inut ke municipal council la bangkit home apanta kit hak ponangji state government itu poisa ke thak pona je aron biko. State government be itu poisa nang pipe jok jelo nungge. Hini abang toklo ladak tax kirung, tol kirung, duty bane hormo hortaralong. Khajana ke endun kam ke klemanam fees lai ke endun ko PPC non council claim bomma ko dadak pen poisa room bomma laben ko pipi ademsi tangka kapirung dun longji awar sai ke pinang langma hula sobang Cengwai longpo. Lasili tum tangka kirung awar sai komong celang litum cetor telang apot labang so awar sai bang nang pur pitha udah le ili kadimandu nadim du gopo lasiki pur dia panta ladak district council atum khajana kirung ajak kong awar sai kipur pontuji kapangdang pontuji panta ladak constitution right du gokbo kithom bang nang tumar julon arjun naiji kopi potsi Garo Hills district council sor ke nengkan kithom lo amena employee do phan dorm ha piule haflong sor ta chuneng ke nengkan hini bang du piune Peneng besi pilong lah. Lapen Khasil district council sorta aja satu apan cikloyon krep polo dorma biune patu midik kasi dilam lo. Seta karbi ang long ke pipotsi a cikloyon man bangta dorma halong mo. A secret ni yang tangbo. Asikrena bangke ilitum kacurung apoisa khajana kirung tax kirung gate long kirung bozar long kirung doan atangka poisa pangrum pet ilitum nengkane si pen puti pokem leune pinengan berlang ilitum CM
kabur ipen tangka kilong kiong neh council pen kutip haru isira aplika berat roksi piningan benar anseta ili tu gormaha kaci pinang ji apoisa ke kutip haru ke matam ante kusono ili tum tangka ili tum kapitor the simple lake ili tu CEM abang ili tu chief minister pen chime pigamat state government pen si ili tu aphan grant in aid nang pin nengkani si pen paru ini alali CM ke claim se ke anekan wangta kutip haru ini ke government of Assam pen grant in aid hisab nang lebom apot si dorma haji piunda pina baka preka sarkar aka preka chief minister pure long le derpo lasi paragraph 8A abang ke important theore atheke thom abang pulo non ke council sor kachi dorde ana tangka ke state pen grant in aid pinang popu a niom bonai detle laso potsi district council cap tachidon sarlo laja kong kit home ke di long paka popot isia bangke state pen district council village council municipal council aphan tangka ke thak awar sai semarpo hinia bangke council atum khajana ki room along klam awar sai dordelang pulotang te labangso abang pangdang tu me pangdang tu puan diom kithom bangke council sor amena tangka kache dorde atangka bang state pen grant in ere hisab pivek nang po pulotang te council atum district council atum tangka kache dorde je alama velo ala bang so alama bangke niligi theklong maduta north east ke maduta chokche po bang velo district council kepta chok pakalo waneng yang sampai pinglo aneng kang samse ke jai ka thari ni lugat athalang like patumi dik sibenta statement pibom lo article 280 ding lang ni lah hello lasi council itu maja kong binong ke emena amun dia tu phana dorm hachi piune itu non council secretary dalong bang suri sira bang farhini atamdo sakuri claim baroso atamdo apot se nengkani si pen kuti fargothom district council ahok act pen ilitum kachudeng long akhajana pen ke achi tim ta ilitum paleuni nasi district council itu ampan otonomi nang pilo khajana ka churung otonomi te nang pilo labang so ajak kong nang pilo ta ajak kong ave puke puno daglo ajak kong nang pilo seta ajak kong chi dorde pu bang sipuna ko la so potsi hemprek hang nang kong ala ma so hemprek hang along ka ching wai hutsi to nang tum ki dorde alam ka do chini lopot ladak schedule long ne tum jakong nang tap tupo pusi abatai ta so si jakong tham non ken ke ile tum tangka poisa na tu schedule pen chi dorde la bangso schedule lar tu pun betik lar tu pun ra artikel 280 long iltum jakong long dun detik anetik ke iltum council ci solayun e polam ke iltum chinilo lason thot si iltum ka chini nai ji district council aja kong binong nili thanu ingdung delo
Ate along tin ke thanta online se pedam lo. Amase na tu arjulong thai lo. Nali tum boring po. La silaso bangke, la so area bangke. Ha? La so bangke, question lu pulo tang te district council aja kong koan. Kudang do district council aja kong kithenai. District aja council aja kong kithenai. Bang tai tum panang challenge un aja kong ke social custom. Itu besar kita rung rup kecilana. Lagi bang itu panang hayu dulu. Itu lo aja kong kithenai lo karbi arong ke. Hidia bang. Pangripang don pen citi ciwara ron. Laki jok itu mana hayu. Kidat. Kideng duna bang. Inheritance. Apu aki pasu abang ke. Hala moso ain kasi mara bang ke. Itu hilo ketek nailo kethe nailo. Jakong du pomelo. Sorkari sorkaman atu apan mojadar. Apan appointment gipi. Rong asara tu apan appointment gipi pinpu habe kangwai pen jakong gipi labang soal jakong ke itu malong sedulu lagi jok tan itu apan lang parkiu nilu tu jakong tepi ke town committee pen rong committee apan kirai kom dia bang village town police kasemar la soal jakong ke itu malong sedulu Rong komiti kiseng, pen rong supi, tahun komiti kiseng, aja kong ke ili dumlong sedulu. Rijai ka cupan, muneng ko natu si hawar panai ma, lapenengkan ko anak pisi pan tulong ima. Rijai ke pana putak ke, laki dumlong si jakong du binong lo. Kheti meti ke cukle malong. Dong langkar dong cuanji pulau te dong lang cuanji pulau te council pen aniom selang si klem ponun laki itu macam kong teping lo la pen ingnam kacirai kom aja kong ke itu bolong si dulu la ke akapreka government tu ke itu pan ke nang tumla son si ingnam cerai kom ni pun nang pun lo itu mateng si ingnam cerai kom long po laki itu macam kong dulu Long le helang long le pataki pia jakong kupia farman silang soal along le akam pidunang jema pu ke hora jakong laben ke hawar pi kithik lan ke robor ke phanlo lan ke sake phanlo lan ke karkhana ki phanlo pu long le kithik la so jakong ke tumel kong dulu La pena takan ka velo. PWD aja kong ta velo. Nang sumar pan sakuri pinang aja kong ta velo. La ben ke nang pan nang hen nang api plang nang aja kong ta velo. Rong rup kapacik thur nang aja kong ta velo. Siksi dulu aja kong dili nang pupisar la son ke. Lasi hula Chakma Poi Lakher District Council ke thom Mizoram pen ke wang tu hala tum ke nang chu pitin dun ne tum ke la son ke wa de tu ja kong the ke ne tum sakuri de jipi mo velo CM phanta BSO anta ne tu ke long pitek thelo ne tum ke aga prik klem no jilang akam ta velu tuar ka salam na yita ne tu ke kong velu hospital ki kim dai kong velu ne tum la paragraph free long pi manang pi aja kong lan velu la sine tu chi dor de derlo ne tum ke solai ne derlo la sinang tum ka tu we tum ta kar biang long along 3A pu aja kong ke long son ne tum phanta lang hang pi dun tu pusi hala district council ke thom tum ke adisi peta hadak Delhi long na dudun ada siksi dulu aja kong lan velu
Lahai li si thelo mana ma. Pangri pangdon kitik nai je akaman ke cuti-cuter kuson sekleu ni man ke itu aja kong dulu. Tanang lipan an nang picu i dor proof ji aja kong nang piji ka ve. Nang suma na pan nang pi tek pisoi ja aja kong ka ve. Nang rong kapile ja tuar nang kim bikut aja kong ka ve. Allah hai aja kong the upu kitin ke jai ka tharan we. APSLC umta tinte bon ri sumar we tinte. Ida jai ka thar sang kon we. Lan ja kong the bu tin ke. Long le phelang aja kong ke do anda than lak ka. Aja kong ane tum ke long. Lasi itum ke 125 constitutional amendment ke thepik akenang thepik. Athe long le aja kong ta ke thong we ke di mu pen ni liang than. Allotment use setting apa? Bang pan pataki pi, kopia farman ma solong lagi juji pu, ke hot pi, la pen angdang pen lan ke sona kama pan lo pu along lagi tik bilana itu jakong bino. 1886 aron ilitum deng tu sita halal lagi long thai kali, lagi court nili lagi pu kali, Supreme Court segi pulo. Nang tu pan jakong nang pi thai ke, nang tu pan la sot thawal ke jakong nang pi pu, nili lagi pu kali, Supreme Court segi pu. Lasi ASDC itu MOU ke cisong pen, ison ke wan lo, alienation of land. Long le pen ahem pu kapacika ka jakong. Mane jong si bang tu ladang nang dutib lo. Along le cirai dan lo. Kumane pan cupotai cupatui pen. Apa tata ender lo. Pulo nang tela maso muni jong si. Itum khay farman hawar hapar farman kasik sabi ko i pulo nang te. Ahem pu pen along le pacikak ni ko dak papor pen lon te. Lapan si alienation of land. Ahem pu pen along le kapacikak aja kong. Labang long lu. Ansita long le room, long le thak aja kong. Bahara hem bahara ke kipina ja asistem ke selam aja kong. Long le katok kholam nai colonization pulo, long le katok kholam nai aja kong. Bang pan long le atiniur ke sengpi ke thikpi non ba ke tu aja ko ko dar por asam long ko sama na si litung follow du nang ko la sinali lak kepena tha kenali benglun ta long le de ma bang ke EMI ningkan kre pho pera tha ke damune athe nali long le right ki du ningkan kre pho we periodic pata lo lage miadi pata bubu hai latana le phaningan kre pho phasin na bicho an la baso anengkan pepa dune council pen itu aja ko ngobe settlement piun ke land tenure piun Allah heklem ni pun aja ko giminang po lasi UPDS tu ka chingwai hu bang ke la ba se kor het long le bang tu ke ni tum are deng si tu et nang ji kali te aron si jujen lu tu kor het ajo ni si non 125 along ke sub para ZH paragraph 3A sub para ZH along long le wa bangke ang ton pen wang yu ko an la an agaranti du ko phian si neli tumta itum ke long le philang itu baja ko ngobederle bu bang pan ke than hai ili tu ma CM nang ke dam tani kan kepta rar phana nenga pethe land belongs to Karbi Anglong District Council Karbi Anglong Autonomous da son lok se ke than lo aninga pethe sita lang ni da chini lo aninga lu tu ke
Ane kan ompoi titilo. Itu lari Jakong okay. Tanto naman ke koor hipamatsi land revenue land reforms. La sontong dulu. La sontong long le bangke allotment use setting apart land alienation land as a whole land settlement pencilok tu belo a revenue kithik a tenure kithik la pen land reforms. Aja kong lahai aja kong noli tu malong wang epo. Oh, don't you want to potaka? Laki nang liga laki. Warasor tamilo akimi. Uwe ke thomo ja apatama. Bang mekalaya sor cipi urusan. Patah pilo tak uwe ke thomo pan. Oh, lasi lahai seta ili tungke klaim tu long le aja kong long le malang tiu ni long ke. 125 tang dera pike long le ke tumpan balang tiu ni long. Ahanak si jai katarum ke 125 constitutional amendment ke deng lang ne pura harapan kita lasi arju thik lo dila solam lang di arju thik lo kende nale tu la phang ke tu tum arju thik pakana ke non abang ke ak pregang deng nam tunang ani si meeting pen lelo Autonomous state ki hang ki jur along labang so amo ton pensi 6 schedule along jako kita MOU kachi toklong ja phan rona de ke the nei ke long ke dok mukalu rat ki thu ang ton pen aningkan yang akai sesetong pulis apan iprang jibikok pirere ipijibikok pirere laan kacit song pen jakong wan lo bang ekdom abang nang kidun julo ile tuhan ke nili tum SDC tum nili tum सरकार सोलाई हुट नीली EM के मान हुट नेंका निसिया budget कुटी फोके प्लेंगुने हाँ नीली तुम की वो हुरन सी कुटी थ्रोके बन के ले MOU चितोक दर पेन जाकों वांग बम लो मुंबई दे इले तुमा CM का है तना थान लोग है नेंका क्या बंग बम अलाली पैसा खरोस akuti lok si kuti suri ingkoi nengkan isi si kuti suri hini ke don ke ile tum khoras kroilo kunap kuti foke non kuti suri hini Garo Hills asor tanang julo nang tuma nilifana julo nang le tuma budget ko anpu nengkan isi si ne tu ke kuti suri hini atamdu kuti suri hini ke lage dorma ka cipilok si Uthoroso kuti so se kuti suri ini la council pen han department kado wepen ke tu ke 2000 kuti ke dorma haji pida la puthak ki claim pon ki claim da capital expenditure putulan capital investment putulan hala lok ta CM ke ha am thang ke wan lok ta ane kan wang ta kuti suri ini suse kuti pharu ini suse sorkar along nangkidun kala SOP dia tangka kedua pen capital expenditure yang itu kuti baru ini susah anikan wang tak halah tu kena ngamang hulu mana tu pun sosial orang pulau ni tu tan lo nang litum a accounting system pen a finance system pen dia tu a finance system ke cipreka Andak si pinangalam ng klang ko day, nang nudun pa kanun. Andak si ng klang po. Alang tumke, isi belo account si. Laso account ke district fund. Isi belo.
Akapre district council anke. Ili tu bangke account hini do. Isia bangke district fund, lapen isia bangke deposit fund. District fund bangke ili tumko an maka curunga poisa district fund long se thablang po. Lapen itu pan sorkar tum nang ke rap tu grant in aid. Ladak si district fund long se thablang po. Lake revenue expenditure fund lo. Nengan si pen kuti pharlo thom atam du chat. Lamang su atangka pen kipi asakuri anke officer apos non aso asa apos non lake all in all autonomous council lagi. Ladake SIU ta velo. Ladake ini tu bangaphan pipon pe pindu dulu. Aku kita tangan ta pipon pe itu masih ya. Ladaka po afana po poisa ke pipon pe. Desa sakuri tu anta over 90% ke karbi silong lo. Buat hai pe pinu lake SIU ta velo. Buat saya pilo, pining non cek lo pini, epon me pilo, mau cek lo mana dorm halang pilo lagi. Lagala so fund lo. Isia fund do bangke, deposit fund. Deposit fund bangke, nang tum hemprek deng nang nelo. 1969, 70 an nekali tu mana pu. Hemprek deng nang nelo laso alar nang tu apan state executive power nang tu panang people. State department nang tu panang people. La medical tang ho, agriculture tang ho, PWD tang ho, irrigation tang ho, penceklok bersala. 30 department ke labang ke MOU ke setau hut se wan lo. Hala 30 department bangke a department itu mah department kali lagi council department kali laga state government department ador mahata bang si kipi muthala tum pahan kipi ador mahan ke itu mah account long nang thap po hala so apan si deposit fund begitu an hala bang so poisa SOPD puno nang revenue expenditure, capital expenditure. La sonio hormu public finance ke buji nahi. Non normally somara tumke what is revenue expenditure, what is capital expenditure puta nang than thek wang wesi bahari ke thek cekrong tu. Charlie pik nang la. La si revenue expenditure ke capital expenditure ta revenue expenditure ta itu deposit fund long tu dulu, lapan itu mah district fund long tu dulu. Anon itu apa? State penanggipi capital expenditure ke SOPD bugok lo. Lapan ke apang ke ambil aja si irlo non ke SOPD ambil irlo, ambil irlo ke cok. Seta apang ke plan non plan busi irlah. Non ke plan non plan bu irle ke mati. Lasi normal ke revenue expenditure an si apoisa nang juma po. Labang so apoisa ke nengkai ni sisi kuti suri hindi ke nang lelo. Deposit fund long ke. An hala penak bong pen kuti suri hindi nang lelo pelotang te kuti baru suri sira baru dari cap ke dormaha pipo. Kuti baru ini ya bangke, PWD dia pan pene 70-80 crore, kene pene irrigation pene 30 crore, ko pene medical pene 10 crore nang kita 10 crore bakal unggun dulu, rupi sahu, lasi thakre buat department ini, lasi hala soba ka buji je porsi normal ke people SIU.
Ate itu ke deposit fund ben PT LP school ke itu mesti power lo, all in all power lo. The LP school luthan bang atu phananta dorma haji piune. A pension ki pije gelo a dorma ta piune porsi state government bahan tuning rilo nang tum teto a dorma ta nang pipinot. La porsi bang ke la masuk tangka akan pidu pimema kalima po ke hadis pura sor ke teacher tu attendance duma wema po bangke phone pe nang lag dulang ko lo appointment ki pita arona teng ben appointment ki pima kalima po bangke hala deposit fund po bangke nang check dulang ko lo ador ba kala du pi ke ente lasi appointment ki pipen hai SIU long namni SIU ke lage finance department atumlong isya branch akam lo staff inspection labang ke labang so apo sa bangka akam dulang ma akam veloma atangka sanctional nema pu haladak kang capadim apan si SIU la sidak pen councilor sor job pale appointment pinon la deposit fund andara na appointment pulo talake SIU long namwek po ate ador maha council pen pipe lake baha government besi PG lake hempreng long letik lake hadak SIU dam nang bompu hempreng long lo pon sia SIU itu melong tupu Lepas tu hok lam taning tunte politik patui bang apan ning je itot dia pan se SIU ta soni hak ta amuk ta soni aku kan ning je la soalam buji pakka tung ke pupe nili pupe de kante la si council ka sulina ji ka solai na ji koda ka poisa ma kosol ka solai na ma ka buji je tu si ke tek ci krong ngore si ran pan pamang ngore Clear lo buat soal mangdi. Laso porsi netum ta deposit fund long dunang popu garo hilsa sorke nang kabor idun. Hileche Abdul lo tumke. Nikan kepre ko hileche Abdul se agreement lo. Adi sini fund hala. ACM pena chairman Delhi long de fana agreement apa klang lo. Adhanda ka bangke. PWD dia long ta Councilor fund ki PG la deposit fund ki PG bangke mini project tu. A project amar pipe mini project. Irrigation dong ta mini project. A department ta mini project. Ni puro la puan wege nang tu sosi ke dor bogori. Itu masa kerju. Lahir long la tene tu jakong the upama pu. थे po la mini project nan tum claim puta main project bang state government si claim je po poisa ka main project lo sikitu nang tum officer pan hang sta bang langwang pipe gori sidi executive engineer pan hang sta bang langwang pipe doktor pan hang sta bang langwang pipe ate mini project nan ke nang tum long ke la si bang nangkar idun anang tum pachot pot lap ke dam tang Rat kacil song ningkan kuan lo ningkan Tom Cap 1986 pen kacil song ningkan Tom Cap nang tu kacil song cok ce lahai ke wan cok ce nang tu pacot pot lap pu itu panangi puge labang kerta rara jakong pan ka insult abang ke kerta la solam si rat pan pakani ate adon tinta kacil peduk pen Kumanya lidar, Elvin Tiran cepet tu baca mangkru si, dong muka pertege, cuma mangkru si wander lole palam kali lagi. Adon tin arat cepat duk dun si, nola bang swajak kong kewan, ala bang swajak kong pada porsi, bang pini itu panang pere iring. An lason si kivilo, jakong one bomb. Otomo state ili kapilong dia pan ke, ili akenang binong ke, soni verlu. Iso na bangke state po award declare pen hala constitutional long state po ka refer an ke itu pada nang refer po hula bang nalo la pena kenang so dia bangke itu pima neng hang la so teng se governor sign nang ji governor power La sonni se gelong lo pulo tang te
Anpan itu mo autonomous state tengo. La si autonomous state pilong ji pulo tak kete la subject hini si otim dang po. Mainly ke governor aja ko bang otim dang po. Si dono batay ni tum siama leadership and Delhi ke damta la sonni ke tum otikang tim lo. Non 125 hana chingwai bom lang la sonni ke pichok nang popu ne tum otikang tim lo. Ano tang te itum nona tum arjutin na yapan sonni lam arjutin lang. Gobernur pu pajandido. Aring kilo atum nangasolay bomuhut. Anke asama gobernur ta discretionary gobernur lo. Lape constitution wang era pike asama gobernur ke non ke discretionary gobernur kali non ke constitutional governor constitutional head constitutional governor pusi irlo laso potsi constitutional governor pulotangte madu alam ta kroy longle ki kroy na jeve ke council of minister tumalam lasi ili tuma pannon legislative aja kong original cap dulo api MOU gachi song hood pen krep ho wan dulo 3A pu amen irsi hala pen ke soni kora po ili tuma kong dulo non 125 constitutional amendment apong hudan bangke ako thom kep nang le thule po itu malong son pokebra po aja kong nalerok po 55 actually constitution kene Meghalaya government itu autonomous state ki pike total bangke 58 wet asabjek si 58 wet itu malong 55 do elu laswang bom pen itu malong nangkelele bangke jo electricity tanon kita tanga kita pernah bangke village electrification an ke nang lelo seta gutai state aja ko nang lele lang la soni son thom dolang nang lele home department nang lele lang la police department nang lele lang la ke total ke state aja ko ke 66 do 66 pen itu malong nangal letang non 55 an governor aja kong sili tumlong pulotang te autonomous state aja kong ason thon ili non te chesolayun laso pose aka prek a council tum ke non garohil tum ta netum phanta nang thik pinaiji non 3 ke common law 10 subject all district council 3A ke special Karbi Anglong pen di Mahasau lo laben ke 3B bangke labake borolen lo lasin non 3C silam nang ji netum pantanang rabdun ta puse Delhi ar siwang pa district council itu lagi ke kroy government malam lo ciklu yanang bong la petangji pusi gipu lasi council this kena six schedule aja kongkit he kibi kadu kabe pini hala bangso Delhi trip pen alam sini pinang alam pajir bina perlo langsung bong pen nilitan lak hoilo porsi pima question karjo bangla arjuing non la pendera peke aka prek a subjecta ile tum dam tumelo la si non marke la panse ing to la swa pa non an si question ki pije panse nilai hin pen papon lo Kumane karju dunia lapu he hola. Ili tum da 6 constituencies tum dulu.
Nali tumang mo ba resource person ko plangi tum sa ide airport la sarba nang karjuan alam pagat alam te butapen kupini karjui protante iri cirung non angena pipit po. To Muhammad pen mali tumah. Kor kanji Duma. Oh. Hello. Kadom sir. Nili question bang lain lo pamunang lagi pu. Governor ke nona bang ke Minister of Council alam se arju po. Nasi autonomous council pini panse arju ima mate state lo minister pansi government alam arju po. Governor bang. Lake Constitutional Law Article 163. Article 163 na tum lang ta hada ka thek long po. Council of Minister pulotang te State Council of Minister bu. State Council of Minister tu malam se arju po. Hala tum pia ma pen khat la sote se tok. Wala situm siksa korel. La sopo situm siksa. Itum ain salam erlo nonta. Election arul salam naji salam erlo. Council kasolai naji arul salam naji salam erlo. Traditional Village Development Council arul salam naji samar erlo. Village Police arul salam naji salam erlo. Lai gute arul salam et pen nengkan thom plia prang pen si Governor long lu erlo. Ta Governor pan chikroi du non hu State Council of Minister tu non ta pin khat khelang. An ka pin khat aja kong ke hal tu lo sudu. La si ili tum hedi jakong itum hanang ke pi jakong ke thenai pulunang ili tum jutang jubat. Jutang jubat long ili tum lang lo pulunang te tang te bangapan karbi tum kur ke ponang ja niom kopi aron kopi lo lagi ili tum ki tok lo pulo tang te ili tum teng sok chona po mitidi setelah masuk aron tok pen lu sita cok ceke Council of Minister atum si pingkat nang lang anetike itu lamang soa ain selamune laso pot si ASDC itu government pen kacing wai hut. La soting pulutang netum nang tum jakong nang pisita netum jakong parcipare ding long le ji. La sin le netum phala ka pitang subject lo apot netum ateng pen le governor nang pacikroina. Pu kacing wai hu chikroi tek the ong si to. Government of India Act 1935 along a spirit hala swateng penle ding ponra governor upon discretionary aja kong pina discretionary mane amena jongjung kamunti pen ke claim aja kong si governor amena jongjung kamunti pen ke claim aja kong an ke pina council pen ka pin khara ting claim wek nangji bugali sita to chikro tek ong lo sita to state kapin kada abang ke pawedera governor amena jongjung kamathapen ki claim una jakong discretionary power ke pina pusi paragraph 20BA puabang 1995 enegan tolong lei 1995 enegan paragraph 20BA puabang jok ponlo anhu daksi son krepli alama bangke governor bang amena jongjung kamathapen a decision piulo sita hadak ta ketok ulang amena jongjung kamathapen le PG pusita council of minister pan ithega arjuna lampu hadak tak tok thukut ada ke yurke phomateng Article 163 ating
anak tok tukur pon asam government sor pin khat khetik ke amina jongjung kama tha teng pele a decision NG busita governor ta en long le derlu lasin don tok tikang lu 20 BA long ile toma GM kapin khat pen tok tikang lo 20 BA long state government apan arjunang lang pa bangke pa wedet non governor amina jongjung pen kamatha teng piklem long nang pa bangle lale papitir non kuse non ke nile tu memorandum pitika alaga 20 BA ateng hola bangke bujilo bongyan choklo bode clear lobo mane dolang ma bargen long den nong vek kogi jopang thang da jiang mane dolang ma Halo. hola pudolang hola pinato Kau lah PC. Hempiar lo pang ong pomat menangan tu men dining hall na bang pharu hinni bang bang kudu na du penal tu marju pera tum do. Hello. Pom hetan yang thalo. Na tum karju duni prutante arlo waing no na karju je thaka polo no kachilir ke pora polo. Mudak men namde tile tu manghu mangha daji. Kang phang o kata mai ra mudak le. to pangcheng nilikuisyon na bang ke akihay algin tero na ban lasi nilikuisyon na bang ke election ka konda ka ron na bang karbinglong to mos konsila tu para tu sa para 6 pen sino ta en bom lang la so pot si da Assam to mos district 1951 na rule along electoral roll bolong 1 day long ipudo mane ST galiye tumke shall not be entitled to vote unless he is a permanent resident of the district bu. Ike la permanent resident bu kaisa biya bangke 12 bosor. La si la 12 years pute 1951 na hut bangke 1938 alomen ki do tumsi karbiang long to mos konsila long ke vote pilong chot bu. La ke governor kabunai piaron lo. La si la solong ni ligar jong tu bangke qualifying date buke puhula so 1951 ahut bangke qualifying date bangke March achiklo 1950 aning kansi qualifying date lasi niligarjukang tunga bangke sar nang liang paklar kang tha pini kunani non tribal atum pini kar benglong bang po after 2035 ke lage kar benglong along vote ki jok ji eligible det puma mate la qualifying date bangke 1951 si mane duthip puma mate pini bang tame after 2035 lo tela vote ki jok jiban eligible la apuna chak puma la pen hinia question mage duthulang sa mane hola nangli apor ki milong ver posinar jutun lapo hola longli aron 1959 longli ka transfer aron along ipudo control of transfer of land polo hola daga pu bangke inglong aso tum inglong aso kalia bhan longli jor longle laben non tribal latum tame another non tribal bhan longli jor longle except with the previous permission of the executive committee bu mane 1959 na prang pen karbenglong tu nomos konsila tumjong si kumane non tribal bhan ta pata ke pido pute hula to bhan bangke accept on de tami busigi bu la sinili garjong tu bangke 1959 1960 pen nonan executive committee karbenglong tu nomos konsil tum tame un ali aning hang tu tame non tribal bhan pata piun ide jima la so pot bang clearly nangli nang khang te ningarong odisa la pen ke thom du thulang sa 2000 la hola Rajnath Singh Rajya Sabha long 125 la 6 schedule amendment bill ke place long hola take puke Assam State Election Commission atom si electoral roll pen chenglok kadu kawita Assam State Election Commission atom prepare ji busikipu la sinerita kar jugang tunga bang ke 6 schedule long ke do para tu sa paragraph 6 mas 7 ga vidalang mutino make la sila soteng pentong claim ji mama nona kimi la 125 chun lo pute la election commission Assam State Election Commission si akimi electoral arul bang frame ji masar la sila suposen kar juga nungang tungsa la pen isi bang tu chulang ako la MOS 2011 pen MOS 2021 tame non 125 amendment bill long ke dola po masa la losa niligusan ke Kion itu nanglimen gosona de thagi ma inori not reply pipigat na nanglimen hola la pidat na phi nilimene longsdaring leng KSYC Harogar Regional Council amai bu
long sodar Ingleng. Me wa question sa nakarjulo. Apo sa nilite karjap na si takbo. Electoral rule kasi along 1951 rules along kitok halabang soa qualifying date pen qualifying period 1951 electoral rule kasi lamuhud abang qualifying date pen qualifying period pierlo halabang pierlo electoral rule kasalam an niyom kasalam ke lapuhelo a basis abang ke latest MLA MP election na electoral rule hula bang si NC council election na frank separate electoral rule semarnang po ahala electoral rule kasi maralong ST tumpanan ke schedule tribe tumpanan ke labang question na melo lake cikluan trok aprang lewang non ningkan siya aprang lewang non halabang ke tapon at nang po schedule tribe tumpang ke schedule tribe kalia tumpanan abang ke they must be permanently resident. For words you use. Permanently resident. And permanently resident pu a definition ki pike Representation of People's Act 1950 along section 20 along sito. Inut permanently resident abang pulo tangte bepar pen kewang munit kalida nangi sakuri pen kewang abang pu kalida nangi helawala pen kewang abang pu kalida nangi napit wala pen kewang abang pu kalida nangi bang long ki kheti meti claim lewa nang chu claim dun pen kewang kalida abang pu kalida nangi amena a family pen amena hem kachikim adim kachilong pen kachikim adim kachilong mane legally la nabotang te lamang sa jakong gipia bang ke council pen pata pima bipe amena adim kachilong pen a hem kachikim pen nengkan krehini without break du klung bang pu kulotang te lake council along permanently resident pu aman long si electoral roll along ambian si tabun long po council electoral roll along lake section 20 Representation of People's Act 1950 along hadak si kibi aron lo aku itu mak constitution long ta haladak si kijong dam hadak lelang amon pu hadak si kijong dam lahilo anla bangke separate electoral rule kaselam abatay tinsi la kaselam lelang ko jota punelo 1950 pen ke election aprang kaselam bomlu separate electoral rule non ran phana macetang ke separate electoral rule selam lapin lang risumar dunia chine stajai ka thare chini nahi ke election abatay tinsi election aprang ke separate electoral rule selam bomlu Muthela ka salam chok chep pume. Semarlo ka semar chok sederle, pachok sederle, arona teng kalderle, pua bang pume. Ahala bang aron ka pechok do na bangke. Political party atu ma agent tumlo. Separate electoral rule selam po pulutang te bang party tin wanta notice ng PG. Non ke next election pan separate electoral selam po. Sa arona teng pen atu selam dia pot. Amen kang than ka re chok lo mar chok se na chelang unon puji.
dun de pulo tang te lagi banganing hang officer baning hang bagai tan telo he cek celo hula da claim objection tu yimati claim a form da baklang lai pepleng lang po objection a form pepleng lang po hala electoral roll kasalam hutsi lake ne kan kre hindi pelengan lo ne permanently resident po proman kala hello pupen bang claim dun po neta lang sitha dun po pu claim ay an kompanya bang ke objection na pidunang po kali la phan ke ne ke chini ke yo lage ne kan kre ni ke pleng po la ke sakuri mo sigawang le lage bepar dukan chuki mo se ne kan kre ni ke pleng le la po lage arona teng ke la tapon long le pu objection da kuri nang po la si claim atum phanta separate hearing do po objection atum phanta separate hearing do po la bang so mo si claim hearing at and he pisi kang thana yeng than po ing than cheng than de po hala hello par kene electoral roll kasemat an niyom existing an niyom nona bangke alang li leadership hura bangke lason kali election ke nang election commission pele nang patisita election commission of India pele patisita governor of thang male patisita jale patisita council a officer si hala electoral rule kaselam along ka aja kong PG pu alang lianiom selamer lu governor long penang pas pe puan cholo kai kai li lang dulong le mati DC office bang si ate election pa subject ke itu manang pipelang ke election pa subject ke pura sidu ili tungge methai election akaprega election are rules emenda si paragraph 2 sa paragraph 7 pen salam nang po mati anong ke paragraph 2 sa paragraph 6 pen government atum ka salam an niyom si non ke follow bom an mo pen lihathan ke paragraph 2 sa paragraph 6 pen ka salam an niyom lo mo pen lihathan bang ke non ke mi paragraph 2 sa paragraph 7 pen alang li leadership pen non ka salam po na bang ke nang tum DC officer long electoral roll salam long li election ka patijan niyom ta netu mateng pen si salam na ji jongle peti election pan papati to non seta supervision ba gala ke council election por netum si salam ye netum si supervisor buke hinodak buke lake kumane fasi pinang poke neutral meni fasi pinang poke neutral meni fasi pinang poke tan neutral meni le election party supervise po seta anyoma bangke council ahin pen ka salam anyoma tengse la bangke election ke party pon po an hala masa proses bangke already ongoing governor yung si pinap yung si nang pidat proteka paragraph 2 sa paragraph 7 pen electoral rules akini ile tum tek long po an la ke final ke pas peko ke la ke public long nam ji ke public fan pek lang non ke paklang nu governor tum bang ing ting sai bom lang state government ing ting sai bom lang ile tum rules bang sedo la government tu governor approve lang pipetik ke la bangke secret si binangji pu itu ma council rules long du la suateng pensi secret bigalo embassy dum da chini nele chini da jige non mate bang CM tu la pen ke concern EM hala bang si chini soju ala suateng pen non dang lo ala hadak pen governor approve lang le lo pro lang ke open dam pon ye house long pon tu the ko ke open dam pon ye hadak si le tu ka pekeng tu na yan da pekeng pon tu long pu seta paragraph 2 sa paragraph 7 pen a rules ke semar erlo a hala tang lo plotang te future election an ke hala basa rules pen si jogle patino election commission le patino state election commission le patino but DC le patino hala basa rules pen si silam nang po la patinang po clear lo bo kedi la ne clear lo bo la si hala ke ne hedi electoral rule halang le isi do lang pa clear na lang electoral rule council electoral rule kasemar batay tinsi qualifying date ke dupo la sinon ke 31st March is the qualifying date la ka itu ma constitution long si nal tum purilo de tenglong po la si non June chi klol si ile tum electoral rule mo next election pan council electoral rule semar pulo tang te qualifying date bangke 31st March 2024 po
An 2024 pen api ni kan krehini permanently resident po aman ke long tung ke ladak lang hang pun long po. Lahilo no existing a rule ke. Aju theng long di. Clear lo bo ko. Yes, lai si bang clear lo bo. Clear no sir lah bangke. Mana ni liga clear ye bangke. Pula 1951 ahul bangke 1951 si qualifying date tu kok mati. Ama si abo itin election si la qualifying date tu pu ya lo bola mangke. Tin si la ke qualifying date du pon pon pula ke. Every election se to bola. Ini Every bang, long leave bang sir, long leave bang. long le bang. Land. Kopi po yo. 1959. 1959. 1959 naman interesting. 1959 Land Transfer Act. 1959 na Land Transfer Act bangke amendment kurilo nola ne ingleng alang siang di duhut. 1978. Nem? Ha? Ay. Hala suot siya amendment kurilo. Anseta Khasils District Council nang panangting ne pon peti nang panangting ne pon pe nang nakison ne klem lo pori lo lasi hala bang so ay na bang Land Transfer Act lake hada ke to bang ke inura tribal pen inura non tribal aphan long le piune la pen inur anon tribal pen inun anon tribal phanta longle piune except with the permission of executive committee isi pen perspective ke piune non la so case banke Sitimon Savian a case long si pusidun lo Sitimon Savian a case long ha Supreme Court si chilelo Anlaki itu district council kali entire district council ta Sitimon Savian a case long si halak puri dun lo halak ketok lo pehelo jenang tum district council aphan sung lor pen nang ki piaja kong pen aparke long le puthak nang tum aja kong ave lasenang tum setelun nang tum transferun nang tum paikasta piune layan ke part of transfer and settlement apor labang so bangke council sorphan ke jakong pipe nang tum ke kopiama nang tum phan sung lor penang pi jakong an sung lor penang pi jakong la son thong allotment use setting apart la sung lor pen apart ke nang tum ke jakong che pharang long le exact award hada ki use ke the district council is not clothed with plenary power of the state hala so case long to la si hala ma so a case bensi 1959 a rules of banke na kos kuri delo la so pieta alang kasebar a rules da hala ma so a case bensi na kos kuri delo la si hala ke invalid non ili claim pun bom sta claim sta komande court long challenge dam lo pedang te hala ma so case pen remediate Supreme Court hala ka Supreme Court pen se kirai alam lo hala ma so pen ka chepi yok je pan si itu mereding jakong ngetung court pen ke nang tu pan jakong nang paubun the district council is not intended to be clothed with plenary power court pen ke la so power ke nang paubun apon nang tu la bangke legislation pen petik wala ma posi nilitum la claim voy tum ke haku beda bori bom si SDC huran ke alienation of land ke nang lilo hada ke tok lo pelo award isile situ ning either transfer or alienation isile siga award dunang yi posi hala so judgment nang ko to lasi hala bangso aja kong kilong lo kai jola rong hang sang hu ka dili fan deli fanang hang serak rak lo kai rong hang sang hu itu ma non MP la tu bang
nang chupe dok ka hupe nang chupe dok chet nang chupe dok chet ti he ik hupe te ne phana chupe dok chet ti dita alam bang ka arul salam na alang li direction lo si arus no masalam na kusi itum te labang ke ot menang popot arul salam na an ditum kaselam su arul sabang ke kang tang su sugali list ta pilong le gift ta pilong le tribal long le ke madu hana pilong le transfer ta long le jor ta long le gift ta pilong le list ta pilong le puan si hada ke long ke tok polder le Ola kan ini tum ceperai tangalam lo. La somu ke nang clear lo malah solamang ke di Supreme Court adjustment clear do lo. clear lo budi. clear no sir Mane ke thombet il tuhan long le power nang PK original 62 hai. Ala jai ka thar hang berti hai. Allotment use sitting apart. Hala si la ke thombet sida asia movement pen land elevation ek bang ke che bandar lo sita itum la so rules and regulation mang tiar jelang. La so rules ka tiar je phansi nilia committee seng lo MP Omar Singh Diso Dor Singh Rong Hang la pen ke nili chief advisor la pen ke high court senior advocate dolo la si la tummen pe seng si je akimia rules da karbila autonomous council long le pelanga rules ile tumelong cipereng deng nang po buat teng pensi isi ju resolution en lo isi rider pen session long pe pass det pen governor panili lo elo se governor bang ta mo pen article 163 pen nama council of minister hala tumsi clearance bang nang PG SN nang PG ama council of minister governor pan hukum pipelang nonanta sida 125-60 amendment dolo pulong te itu len putake Karbela Autonomous Council sinang pivek pula ke mata nangalam ta la soprang ta nilike atumi hamren long than gang lo isi long ceprelo ningkan pria prang ningkan thom prang dak penano korjang tumdo karbipi tumdo mane yong si non tribal panjong si dokok pulong te long le phelang aja kong phala hema sor pen amen pen transfer ati nam la tekti laso aja kong ke long le pusi Karbela Autonomous Council pen isi resolution ela ta dunang nei pu phan kali hai sita dota long le phelang aja kong ke long le lo pu laso phisi ningkan ini phisi haplong asu Debolar dan Ivan Arjulo dada lason en me mapu en dia tu nang tum di masa ta di masa pietum ta bang kai pandokok po bongli pandokok mane akurja pandokok po longli pelang namare red pu lasi latum dar nili tum claim era pining kan ini abisi latum ta isi jo perailo clear lo bongke isi tulang bukan isi karju isi pia bang mayo kale hala tulang pia bang mayo hola isi bang ke sa the 125 amendment bill along or election commission na dumsi la electoral bang prepare ji bisibu la sinili la dakar ju kang tunga bang ke 26 ma 27 na teng tong state election commission da conduct ji ma alang tumina sala jong si aku akimichi punai tu po la question bang ke kali lama kali linang thakan lo paragraph 2 sa paragraph 7 kupima ain ka sebar labang swating si election commission na tumta ha swating si solai nai ame thang rule si salam long le la tumpi mane paragraph 2 pen sub paragraph 7 halale jaga thal tum hangju titie separate electoral rules ka tiar aja kong mathan hai lake Karbela Autonomous Council penil tum claim elo highest body committee saying si hala so committee along ke
Dake Morsing Timungsi, Chairman Law, Member Secretary ke Alvin Terona ke Hai Law, Dr. Dharam Singh Terona ke Hai da Dolo, Dr. Join Turong Pi da Dolo, Dr. Mansing Rong Pi ex MLA da Dolo, Non Chewoy Ju Hitinat Rong Pi, Aprang Karbila Meramaya Presiden, Amai Pu, MLA Tuma Dolo, Land Revenue EM, Omor Singh Jisodolo, Dipu Government College a Principal, Barna Rang Pardolo, Lapenge Assam University Campus, a Professor Dipu, Dr. Robinson Teron Dadolo, Sar Terong Hi, Advocate Dadolo, Lapenge Guwahati Senior Most Advocate Dadolo. Halatuming Saisi, Paragraph 2 and Subparagraph 7. Separate electoral rules katiar laso committee niliphan nang submit lo final draft nang submitted penili silong hekto kaltat aros lai jatane do elo lasi movement secret pulake chokera bisinang than pulake lasi council long i silong chepera elo session long da chepe pass elo governor phan lo elo Lata Article 163 pen Council of Ministers to nang lole lang la nang lolo plongte la separate electoral rules sa teng pen si State Election Commission da conduct po. Chok lo bongke. Kumane karjo itu sudah Aprang si nanglimen nah cepat cerita nilimen budhotarang nili karbilo Charlie Asong har regional committee long amepu nasi nili question bangalalo pan ajaha kali dar tum litu karbiang long along ajat ason same council election pen cenglo kaprek village council pen cenglo katu kawe along sedame panchayat ang palucok titipu nasa halaso panchayat aputha a funding ma panchayat avedalo sedame la tangka bang panchayat aron pe tangka ke enma mate koson ma lapen article 280 long finance commission pa hala bang so tangka nang kelo budget system bang nili chining tunglu lapen ke thom bang kelalo ladak labang so lo thui long ke thek long 6 schedule or autonomous state the time to decide is now 6 schedule ma hemprek ma pulabang so putha la se pena ejhak as political leader tum kaning je do state long lok sutame 6 schedule jong si Pine 62 jong si enpon pe pulodang te state long tame long pa joy pukaning je tumdo lasi state long lok apili tum 62 bang ke enpon pe da jima mate state long lok tame 62 bang nona te ngaja kong pado pon jima bang so putha lapen plie bang ke Karbiang long autonomous council election apen NCL election bang kedam tang an litum ke thek dun long news social media long thai dun long ateng pulotang te NCL election dolo pulotang te hala da bangke non tribal to nomination file dun pustame hala da amar si reject plot te istame Karbiang long autonomous council long bangke non tribal tumle nomination jok dun putame hala tumpan accept that te la selabang so put hak lar dak pen chining tungduk sa aki hai budho teron di KSA president haura kadaro terang sa budho terang budho terang yes ICC thang lang muap question thang lang mane panchayat alam dei okalan sakalan Alang libang ke dagnon Karbiang Long Autonomous Council ke Article 280 tangka hang dolong te panchayat mandat pomang sipol kene panchayat alam arju thek lang po ili tum ke nilipendang lok ke 1991 anengkan penamat si ne tuhan panchayat lang ne pulupu athe 1992 si panchayat I act bang kasamar 1993 pen si kasuli 73rd constitutional amendment non ke batai pharu sering ko ra folomati hadi panchayat bangke proxy ke bracket thom phong proxy ke bracket thom constitution ka pimitu
la pen municipal bangke thong troksike rapli constitution kapimitu along si ain ke selam lo ni tum ASDC ursila suke central government pen wang lo stakeholder ke atum hanang arjulo nang tum koson manang si pudunji pulo ne tum pulo koson lo kene panchayat sing lo pulo tante lakela member tu ada kena election proses penang poma pulo election proses penang ko poma sih netu bangke pancar banang ting dundelu puning je dunda 1992 nengkan atheke karbia rongke rong asar ke damune rong rup kacukim ke rong asar amben pesi kim lasi akang mura yang si kru pulo tu kru rong lo akang mura teron pute teron rong lo ala ke teron rong verpo kru rong verpo te election lo pulo tante arong asara bang kaprek penak po kante la si bohong rap sei popot netum akal char ben citong te pot netum panchat ke nang ding dundi pusi netum hala suding je dunda tala tum dili tum halang tan lo pancar balang tum deng desa tanang tum benda kopine na tum si samarang po athenon ke rong development na tangka ke along ka prek pen kini tum lulelu nang tum aphan nang panong vi ke tekelu a sistem si dam je pot hala bang so sistem lo nang tum de pulo tang te rong ka pasing thur dia poisa ke nang tum long lelu la si nang tum si semar serak nut nakalena so la so ni masela tum ke declare unde ni tum ke two-tier village council tum ke selamet lu puhala sor ni masila tum ke cipe pas dunda cubu ke dima police training center du hadak si la masa consultation du su hadak masila nagalen sor pan ke klemun der lo hala supen ke posa lombom lo rong pacing thuro tangka an panchayat ke sing inanga bangke rong pacing thur ya tangka rong pale thek thada aprangke blok along si lupo blok atum along sili bili dilipo blok officer tum posa chu et porong lele dedi la si no bangke blok atum ke supervise dun jonang pu apoisa odun long lelu apoisa ma apoisa ke rong pile nang porong osor se ot pu hala blok asor bangke technical alam ko pene estimate selam piduna je tang ho son selam dun lahai si rak cerap dun jonang pu busi hala moso sistema teng si download la si panchayat sing lo la si panchayat la long si rong ka ching thur atangka poisa ke wan muthe itu panchayat en do not dak adi bang ke itu cuti coter aron rong cukim cora aron pen ceton det apot mui chihuri seina pomat si hala soar di deng dun der lu la si article 243 m along 243 m along tok pun lo aja nang tum ke panchayat aron ke 6 schedule area long ke palele lo lage ponune lo non 6 schedule aron pen wan vek nai ji pulo tang te 6 schedule aron along panchayat wan vek nai pulo tang te article 243 m mabang halabang lar detik anseta itum handa posan am pinagogi ke lasi kategori hini rukolu tribal state Nagaland Mizoram Meghalaya hala tumta panchayat aron ke deng dunde pu deng dunde derlo iri tum sikse dulu tumta panchayat aron ke deng dunde pu bangke ile tumta deng dunde derlo lasi paragraf 243 m long paragraf 4 long anu tulangot sari nomor paragraf long ongko e long kusika ketu ongko e long pulo je
nang tum Meghalaya, Mizoram, Nagaland. Nang tum ke state aja kong dugo kapot, nang tum along state SMD along nang tum aron si semara, nang tum mina ka si semar aron na tingpen, hadak semar non la so tingpen, labang su rong development na poisa ke nang Pilepo. La sila tung ba salam sararak lo, Meghalaya ta deng bom lo, Nagaland ta deng bom lo, Mizoram sort ta deng bom lo. Lasi anengkan bang ta akuti ko ano ne bangke deng dun si rong irong ta anengkan bang ta lak hokap kuti si lebom lo. An bangke arong tin si lak hokap anengkan bang kile po rong kumpiti muncing wai po laben klemi po apo sa pang noda kadim ta dolo ta keong dun dim ke apo sa bang akam pidu pimesi bang cingtur bom lo. Itung ke sikai sida nang leder lo hala sorni ben ke 1992 ben ke sikai sida piniar niya nang leder lo hala so poisa ke amat si ili tuma phan mo pen epu 243 malong paragraph sari nombor long bodi ngo mo pen state ke thom phan epu lo b long bangke ili tuma phan lo six schedule la tum phan ke ne tum parliament pen aron selam pipeti ke labang so apoisa bang ke le depo la si parliament si nang selam pipo pusi non 125 amendment along parliament pen si hala so aron na ting pen si ili tuma phan aron nang selam pilo 125 amendment long sudolo la so aron na ting pensi itu mo bang council hala mo sa aron na bang si council la so phan jakong pipo jenang tum council nang tum kamatha aron na ting pen nang tum aron si selam no la so long sine tum poisa yang lupo anke alang ma cingki dun veken nelisi cingki dun vek titi anili tuma sien ke active Junengi sipen bang ke selamat lu, aron selamat lu, ngono bang hala 125 na kali lo kalau te lalu lo kanar lo, angke nang than lo pinian di pen 2026 anengkan pen ke labang so poisa rong along lutpo 26 men, an ili la pinengang bong si paludun tek bulotang te ningkan po chong hong lang lepo atela election commission bang singaling non 15 kene finance commission ke pining jut po ke anong ke 16 finance commission lo ana 16 finance commission a fransi hala maso sistema ma li simar petang si ano dang ke 2026 ke 16 finance commission ki chinglo la so ningkan pen masi la so poisa nang lutpo ano na bang ke aning hang hege jaya ka thara sang hunat ke athalang li ke panchayat se ning hang ke ani se long lang li statement ki pi dili theklong lu ha phong da statement pidam la penali sita press conference hang pen statement pi alang li pulo Servan cap penela alang li pulo article 243 sapara dilong pulo amben ciir lo pulo tangte amben ciir aling seta servan ke puinot perthai dalam pinot ili council pensi ciperai det pulo tangte la soa rona teng pensi halang soa poisa ke nang lepu la sila andam nang ne ili tungke article 243 di aron penle ili ke ceseng nang an Article 243 dia bang nang tumpur kita. Dia bang pilang pu. Nang tumpur hinon. Hula dake Article 243B bensi pacerab lo. An Article 243B pilang pu. Ingding ke thom panchayat ka salam nang jaron.
Panchayat ke seng aron ke artikel 243B. Alang lagi pua bangka artikel 243B. Aron pensi ilia bangke rong kubiti se seng lagi. Orthat panchayat si ili ke seng lagi thoyason. Ili tum ke kadu beta panchayat ban long le kadu wera ning je. Andon alom panchayat vek nang je artikel 243B vek nang je pu ning je kong bang ke je ai katar lu. A proman la ke social media long sulu playing set lu ke. Selang li bang si panchayat nai pu si pini ning je. Ili tum kadu ke panchayat nang ni. Panchayat nang ne tum ke. Itu artikel 243 M sinai kali magalang. Panchayat ke nang ne lo lage ke thamta balam lo. Lagi alang 43 biye bang nang ne lo tum ke M sinang pola hena la sik soro. Solo bodi arju theng lo ban ke. Clear lo sir, clear lo. Clear lo bodi. Yes sir. You are clear. Yes, clear lo sir. An ke dulang mopen. Hala mopen artikel 280 pala nang linar judu. Itu mah budget ko solo le popo. Itu mah budget ke le je phan ke ni limbo pe nang thaner lu. 6 schedule along paragraph 8A. Palu der lu. Paragraph 8A ko son ma power mo ne li batai si ding je lu. Nali ding dunia bene. State Finance Commission along ka chengwai pensi itu makinang jalam an ke artikel 280 long palepo. An artikel 280 ke lage kahiji meme hormu gali. India e plang tangka ahem pulo lagi. Central government tumta hadak se poisa ka chohang dun. State government tumta hadak se chohang dun. Panchayat tumta hadak chohang dun lo. Ili tum pene chohang dun numa. Central government si atha dang le chohang de ka chohang ja dim se belu. Hala helo ka chohang nam de ja dim. Angke council atum tangka ka chohang dang ja dim ta chini ne set pute council ko sono solai po. Lai bujinot. Moi sikar juto lang hala lang li hala go buddho terang ke hai hala nang li ke sia mai phu dili sina clear je di mahoso ke council election pe posi chopate dun non tribal tum ke chopate dun de dalo Karbi Anglong ke non tribal tum people accept ya la salam asi nang li arju bakal no paragraph 20 pupu jaya thal tum than ber Paragraph 20 ke dake 6 sidul area lo A B C budo A ke North Kachar Hill district B ke Karbi Anglong district C bang ke Bodoland territorial area puno la ke tribal area mane Inglong so tuma hawat nole daga dokmuka ahabar poson hadaket dok muka hawarlo harata paragraph 20 ke A B C ke Karbi Anglong North Kachar Hills laben ke Bodoland territorial ke Inglong hawar sida bang khai tum election nang thuldu nong le puke tokte hala close ide long sito harata A B C pudo close ide long hadak pila nang liong sin arta ningkan ko follow belong nang liong si India citizenship lo pelong te nang liong si voters lo pelong te nang li council election ta thudonong lo la si SSU ta chedan lo jointorong pidani parang than lo je chingthong bedan Nepali dil bhadur se tri puthudon lo rem thudon lo la pen ke dak dipu benta Bengali nu thudon lo ko bende dipu ben Bengali thudon bangke Dilip Sur, Pudolo Supreme Court, High Court case pillar ramdet. La pengenala tum ke hala, jai kata tok sosi langro polo. 2009 ningkan ta haplong pen haladak Him Bahadur Setri, pu National Political Party pen thudun lo haplong a consensus pen. Him Bahadur Setri, Remder ama National Political Party se government dolo ama nominated peman delo nominated MC do bom paso
Juhe da thodon. La selak dum pupu. Kala Daniel lang dada non tribal dum thulong le jaje pu. Hutek masih non tribal ala konsensi si thulo. La pen hadak masih haplong men si thulo. Kala ka him bahadur setri. La si la hai hormu ke rar bhan ka chong thui. La pen ke hap trut pupu ani sia lang de. Political discussion nang hume me hadake. La anda than lo nili pening ni rapiat lo jai ka thar ke anjor rapiat sinang de ka thar sang ho ple jok po ke cheng si ke karju bang ke ma phano karju cheng ne pas karju chen politic discussion ke omor sing ni sobat MP phan arjulo bida sing rong pi phan arjulo apen johnson pe phan arjulo lapen ke alang li phanda arjulo alang li phan ke api second session pen alang liphan mangge las angge je gathar bandar julo engge alang phan ke kuison dar julong le ada ke ne phan ke ada ke tok jir pen angge pia be ke pumat thak the dalo isi te thak the na dum social media long thek long lo amalang isialam than hoda out of topic lo hoda te out of topic pillar lifari pike je siksidul Autonomous Council area ke President of India ta interfere nong le President of India ta bypass nang kuri long le pana ja kong ke the pu hadak paragraph 14 lo lango pu sob ta mang hu prong jo ka thak dun bang ve ni dia loge mobile chelang lo hok do ma lo hok pu lo lang lon dak net long lang lo awe paragraph 14 long pilo ka to apini reply pipo poma au ka thar sama to tha pumat dam chui la ke 6 itu la constitution long dak paragraph 14 long pilo ke to na tum paragraph 14 long dak ke paragraph 14 long ke to pilo provided further that any order made by the governor under this sub paragraph may contain sub accidental and Dabangke provisions including any amendment of paragraph 20 and of any item of any of the pusitok lo Dabangke 1, 2, 3 pudo dake paragraph 14 harum theklo inda paragraph 1, 2, 3 pudo hodake Governor isya commission bohayun je kupine inquiry committee chok chedet pulong de autonomous council tum kachari chok chedet pulong de dak isya commission bohayun inquiry commission lata dak specific do dak tok dak pupilo dak ke education apan lapen ke dak medical apan lapen kedak pene jongsi lo kabunai chok cedat aron kabunai chok cedat pulong te haladak commission isi bohayun pusi dake paragraph 14 longge ketok na letum thek long pong sedalang ligi pu bangke on the spot si pacobai je president of India ta bypass kuriune lapen president of India ta interfere kuriune pusi pacobai lasan lasi don mang lihat tum nang tum le montino wan si hok pe dalam than ma than thema la ke nang tum da siksidul ke non ke la mobile long da chot cry abusta ponang ne jarong ponang ne la daksi ako mana yang si iPad tolo tablet tolo laptop tolo plong da kelong si nang tum le lang da chok siksidul ke age siksidul an ke theke ako hala lang tum te plong da book chair sebet muben nili dakla spokesperson resource person ke than lage chair selo lage nili charche nili mek charche lage bp pik lage je charche nili chair yo lage chair nili je charche lage lasi la dakta nel to namji pulongte lata namo lasi hokpe dalam long pun tum lata the constitution of India lo dake 60 dollar ada dolo dake lasi nili tumbang ke hok peda bang si rara pan tan nang ji pulo
Kathar sang hoda rat afan hok pedalam si thanang ji. La sola mosina tum clear lo boko putotera. Clear lo sir, clear lo. Mane tulang abelote anchonang second Non is on the lang sir. topilo. Labang so lu thui long gathek long mane siksidur or autonomous state ba patak la se jahak a political leader tum rada long isi confusion ke wan wando mane is siksidur jong si chot thip the pote state long ta long na pulason ke than tap do เราซอบางนักทักให้หลังเราซอบางทักกู six schedule ลาสิมุเป็นเรื่องท่านโลกเอ article 244 ke kita homdu penantan loke isia bangke atela inglong aso farman article 244 ke inglong a tribal autonomous district along a farman lase article 244 along one bangke paragraph 1 along bangke la bangke fifth schedule lo paragraph 2 bangke la bangke six schedule lo 244A bangke lake autonomous state lo ala si 244 sonthom lo sinon bangke 244A balong si itum upgrade ji pulotang te lake council ben si jakong si upgrade puloke lapen hala dak six schedule aja kong dujema wema bangke hala parliament along kipon a act along sitokpo non amat ke autonomous state ke batai civil lang keseng article 244A pen autonomous state batai civil lang keseng ahla keseng ke Assam reorganization within bracket Meghalaya Act 1969 hala ma soi act long tum lang lo tang tenal tum thek long po hula dak a schedule du schedule 1 schedule 2 schedule 3 schedule 4 hala dak du six schedule ka amendment an ke lake schedule 4 long so prang bang ke schedule 1 long ke autonomous state power lo lake Meghalaya long ke seng six schedule anomona lo non itum si six schedule ili tum yung si autonomous state seng ji pulotang te hala anomona pen chingpar vek nai bugali athe article 244A long tang lo the parliament may by law lasi law silam nang lang itu autonomous state a law ke sonji ma bangke lake government pen ilitum stakeholder dum ka chingwa yang bong se akimi a law se marpo hula da ke six schedule bangke ili chipon erlang aron chipon erlang puseta hal ke chingwa melo kali article 371 along le ilida Mizoram asor ponden ason ponden nang puta lada chingwai melo kali itung ke six schedule a council mata padu thukong nang puta lata kachingwai ling lo kachingwai masa autonomous state a law bang ili tum chingwai belang la se kachingwai ling lo lagi seta itum six schedule aja kong ki bob je kalilu six schedule kachi dorde aja kong anda kilong ponja bidiga halan verlo including governor aja kong gutei li kilong ponja bidiga halan verlo lase lake mo apor nang lelo pulotang te six schedule itu hanjong si nang tu phan autonomous nang pipon te to allo semar nang pulotang te hala allo ka semar huro bang si ili bang ke jok dunang po putang bang ke jok ji article 244 along mas six schedule ja kong jok ji ma mate 371 along si Jokjima mate six schedule council ta prefect amat padu tukok jima lata lage rada decision lage mo kasing wai hut a decision lo ke la si non ka mathatang kali lagi mute klemaleng seta six schedule aja kong akadure ben ke article 244A dulu tang te ilia bang ke jok polan we Aku think lo Clear lo sir, clear lo. Program jujen lang, ethe non season ke suli boy lang, asap break apol doima, an copen ako ingni tupit po, cok gima, cok ce pulang de arjuita me,
Pima Nagarjuna dan Arjuna nilifan. Tek nilita ko daka constitution jalang thupo. Narjuan dan Arjuna je chaklim po daka Pima Nagarjuna inge. Mana ke sakurita kuria power ta ponet who state government laida to domati ke thantap. Sita pinian niliningkan ke CM chelo 11,161 Karbi Autonomous Council pen sakuri pialo nili. 11,161 sakuri pialo boreng osan. Koso department nangi belong te chair swet athui ke. Mo laptop chair swet athui chair swet lan si porhe. La so deng puak long te daksi details lo. La ing puak long te daksi ang tondo lablo. Amena kur ku tenda. Daksi to yarlo. La si nili ani sita hang lo alang tom phan alang tom nang karjua kuison ke daud anda me konsil along nili ekdom peklang lap lo lapen alang itu ening sam lo pusi social media long bikroman se tame alang le nili phanang choro lo EPSL sita ke cheng silo bona ka choro cheng nili phan nang choro re pilang la so la si nili ke approve evidence pen sika peklang la si pine dolang manon abilo belum de break that pita chong ma ningi ma to ningi na to Churul sir, nali tum kaduk kabe phan pini labang so six schedule bu Nang limen. nilimen thare Govin Milik kiase Govin Milik Kuhi. Govin Rohit. nili Ladakh kiase Haroghar Regional Committee long General Secretary asinali tum phan Ladakh kaduk kabe kachari pon tum phan anta ninga klong pen churo pajero labang so six schedule aputha kalam the nakar judulong ningklar ponong pu pen ning chi the ponlo nili karjuji pu bangke inut bahani alidar mate party leader tumsi kaning jewer alam the laso allo six schedule laso constitution made da Ladakh elitum tribal area long laso aro allo arona teng pensi tum cari calom bom lo sitame laso hormu Pachi lo tamema pareng ak tamema. Sitame adhe ke tum kipu bangke area boy fit sitame non trial lam halong le area boy fit sitame non trial lam halong le jorlong le pusta STP tumangke jorlong loti. Lapen ili tumalong le nangnam dunlong le. Tame nanglam long le pen ili tumlong nangnam dun det pen puthot non tribal phan jor thudet ti. Laso puthak lam si nili kachini kang tung. To alam the bangala ke non amat ke tumalong wang vela sita wang un adi ke six schedule paragraph 1 lang no. Paragraph 1 sub paragraph 3 sub paragraph 3 A B C D E F sub paragraph lang no. Hudanan tum thiglongpo governor bang isi autonomous district plak dak taun payum hek taun area pabat krak taun isi autonomous district hiningi thom bida taun amen dalar phakun nali tu hala pur hilo de thenglong bu paragraph 1 sa paragraph 3 A B C D E F nali tu pur hilo tang te governor aja kong lak lemun nona bangke hala bang so bang ile tu a security ave governor claim det lo puro ile tu thang chu bi dik the lasi la so aputhak case de dulu Kalau soal perang case ni dinang tanah perang aku isi aku tenang tanah. Cuning rong plike berapa podo sunil podo distrik along. Tribal belt and block along le. Halada ke tribal along le pan non tribal atum ong unak lo. Tribal atum pan non tribal atum ong unak lo. Potse lada ke tribal belt and block uci up elo pu declare si rong plikera po bangke
tribal belt and block pawedan lu. Gubernur la claim un. Ili tuma long ta tribal apan non tribal si nang omunak lo pulo tang te claim ji bukan dari pupe. Seta gubernur aneng hang te komanda aneng hino dak achi minister bangra claim ji pulo tang claim ulo. An khangune Khasi Hills ben Jaintai Hills apan ke plak ponohut. Jombang hawat 6 schedule Khasi Hills ben Jaintai Hills apan ke plak ponohut. 1964 aning kan. Cumang tum krokre lo al leader halat so area ang leader ke thene gila sut ke ene Edwinson bare bang case pilo high court lo. High court pe na case chile lo ha Supreme Court. Si Supreme Court so rai pia bang ke la paragraph 1 sa paragraph 3 aja ko mga gobernador han pitang lo pot netum central atum hanang arju je pin da claim un. Ala ke claim tanga kam si munon pi constitution kapimi ang deng nang lelo tang te halata ka tok on tupo. Hala bang so ruling aja kong pen si Karbi Anglong pen and seals panda ke plak pon 1970 ni kan. An hala bang so aja kong pen si and seals apan di mahasau po amen ki ir. Hala bang so a judgment aja kong pen si di claim. An bori pilo mara tumu kukia tum thor paklo ne tumu che don de bu thor paklo case pilo korlo no case pilo seta chuhayune ate Supreme Court si aprang ruling pier lo lake governor ja kong pot governor aning hang lo te claim un lasi le tum han ka phre me me pilo itum han ka phre me bangke ladake ang tan pen unit ke wang ke khang ji a system awi ilum inner line parmi dawi ani hang bang ali ta gari dang solai thor wang un lo nohok ta sang ko un lo an ilong ingkok siwet kali ilutung ka apruong pik nang lujam opposite tribal population 74.6 pen non 55% ilutung nang suntung lo ano ni prang nang lut le jibu kali arni se nang lut la se apor le rok tahai je itu apan non tribal tu nang omuna la son bulotang te pula governor abang bak komane chief minister aning heng no dak abang aning mesen tu ke viveda ji ta aning heng no dak abang mo nang mandek te itu apan nang than pedun Bokajar area ke bang, susu guna kalau pot tan pon pedang puta un. Keroni area ke cibahong saya pot tan pon pedang puta un. Ane hang pulau tang te. Lasi leader kemia ke hinoaling, leader kemia lok si chief minister cuji. Ane ke bang kemia bang pu lok si chief minister cuji pu ile tu pu tibune. Ahul pente ane ke hinoa bang ta mandat tahai. Lason putang te itu kan tu beta akasik sak dego po. Lasi bang jong hera nang plak seta akar biatum lan wet lopo itu ke bang klike bang sidulu bang paru siwang muen lan wet lopo jong hera bang nang plak itu seta akar bi itu bang ke nimalam hawar hapalalam pende kurjon alam pen ke ili tu bang pan karbi itu mana bang ke nang plak udah nang tu hala bang sini tu mata tindi kali putar lan wet akar bi itu pan nang plak lah bulan tang te aning hang bulan tang bang gubernur klemun Mane nangli polam dake ni lik alang like by hot dead lo hai dake constitution long si tok dak lo de arjuta ho nang tum chelang no 6 program paragraph 14 lo nang tum hada ninje lo dak appointment of the commission to the inquiry into and report on the administration of autonomous district and autonomous region pulo de dak ketok Close CDEF pumalang ithanelo laben ke subparagraph 3 and paragraph 1 of this schedule engke ladake la constitution la mupen alang li ke thanta bole tok ang lo dake yo hala 14 long mas ke tok lo da bang ke
Governor phana power ke pi. Governor phana power pi ke governor make and public notification. De notification na pio na lang. Even ke include ini area in ini of part of the same table. A lo lagi. B nang dum no exclude any area from any of the part of the same table. C create a new autonomous district. Governor da kimia district da create on. Ako da bang D increase the area of the autonomous district. Mane da ke hula to pukanda da ke Karbi Anglong pu governor ning hang di unlo lata. Governor hala do pokari jabanta. Papadun lo. Ako E dismiss the area of autonomous district. Ma lada ka than tu peta uno marang li than lo ke. Dismiss of any autonomous district. Mane lada than po peta mada ke Hunongam district pon deta uno. Governor ning hang ke daksia paragraph 14 long sipi lo. Laben ke ebaban ke unite two or more autonomous district and part thereof. So as to from the one autonomous district. Isibeta autonomous district pingchong dia dono non. Karbi Anglong ben di Mahasau isibeta autonomous state pacera blok ta un pula dak tok dak lo. Chokpo bom de lage. Clear lo mo. La na tumi texer se tumi hai che nam thai bang ke than ta balam ling tu ta al jure re son. Alesi alke adang than na alesi Jaya Kathar Pulau Pegra 14 long ke President of India power ke itum ta power do sita me bypass une mane da interfere kuri une puke ke thanta mate Pegra 14 long langon ar tumla siksetul pore da tum ke BAMA ke pass tumang se mate mang hudu nang nelo Karbi Anglong rata nile tum hane nang than pusita non Elvin derona ke hai Dharam Singh derona ke hai da non ke sabta Nana tum la mobile om tadi sering dia celang me constitution na to nana tum IF to hala F long sing pulo dia nana tum constitution na melo non nili mobile long ke nili ta ahoga kalima kalang ma pulo dak sing pulong dia la India na constitution ba 62 na constitution nan ke nak lang lapo lagi network dono veno dak lo dak kendel pulong langlom te nak lang at pola ke constitution kopi ma constitution anda dake do etlo dake nili no hoglok flight along le dono train along le dono hu singason along network le beta dake nang klangat po la kopia sidul ma ko an ma dake nang klangat no la si la hai puthake na tum dame books doji hodang mo ethe asidul pik do mo pena lang le pata beta article 343 Biya bangke panchayati la bangke kasilam ji ke sengpan. Ha? Oh 243 bang. Article 243 bangke la ke 43 da B. Hala biya bangke panchayati ke sengpan. Sita article 243 M bangke la ke panchayati ras pilutune pohan mothan lo kende. Clear lo bonte. Clear sir. Thank you. La penisi to lang sa la 6 schedule bangso ili tum 6 schedule apan la renewal kuri re pulo te hendo pula se la so pot bang renewal kuri nang jima la ba. Kene na la solam bang ke kan po. Renewal ke 6 schedule ngatok te. Seta ka cerap do. 6 schedule ke tribal atumo pan po. An kumara bang pusi tribal man unjima abang ke nengkan kepen bata isi review bom renewal kali review bom lagi lase ahut nang leta hai je karbi tum ke advance solo la tum ke thanga son tabelo primitive trade tabelo jadlo polotang te ili tum pan ke schedule tribe kalilo punang declare leta hai la so possibility do theoretical lo setelah ke theoretical possibility do la se hala bang pen paragraph 20 ke cerap lok lomati
autonomous district kiseng ke mana tribal area. Tribal kali lo pulau tang te general area mandel po. General area mandel lo pulau tang 60 dulu te lo. Hala so ke cerap du. La sela tribal tribal kali abang ke ningkan ke ban batai siapa ke lagi review and bomb review. Clear lo man. Suruh, clear lah. Te clear lo break ima break lo. Te kuson Break ima break lo. aporta anta komso mengenal lo ya. Ante pajut pinang break lo. Lase karjuji dolang ma pene 60 dolang mutak abe te kasomri ko dalam dam na. Kasomri lo lam da. Dolang jar juta me open. Karjuno to pinang. Hala mai pinang speaker. Sar nilige karjui tu bangke judam tang ili tum jaya kathar alang li rong rubalong karbi tu ben abhere akaprek tu ban asit pidet tu ke tum siksidul aron abe pusi alang li arong kining jedam laso bostu bang nang li nili laso bos clear kang tung lo lasi mana lasi karju Nang lima nang ithan gima ho. nili gilason kro Pilo. ini ke nomati esti mondolo no SD. esti Toh laso alang li bang so si rong pacha thang bom lo hai oh nang than laso bostu nili tu long beta reply ke dia lo hai kali nang than po. Council ke bangso phan seat pidet ke chok che pujok phan seat pipe. Madu phanta council a seat ke bang phan pidet lo bukawe. Lake kido ke borolena longana. Borolena long ke 5 seats reserved for non-tribal pu hada ke du. 6 schedule long India plang 6 schedule long ta bang phan a seat pidet pu ke ilong vena. Lake borolena long hada ke seat poke tribal tum thordun long le halada ke non tribal atum se thor long cho idum kar biang long bangke lada ka bangke open seat non ko truck ta open seat an labang so bang kilarji pura ibaha district council itu bang non 125 constitutional amendment long bangke larnang po pumat hasi Parliament Standing Committee abhan Anand Sharma sia chairman alang liphan memorandum pidulo hula dake district council ke bangaso to vote na jok dulong le danang ji lapendang thor dulong le danang ji apot si 6 schedule long adult suffrage to alar nale tum langnon hala paragraph 2 long adult suffrage polar tribal adult suffrage pusi toknangji pusi memorandum pidulo an state parliament pen ka ceparai pon abangke labangke une tribal adult suffrage wa bangke biune Supreme Court pentarai pilo je madu al citizen phanta article 19 a right ke pipedet une article 19 Fundamental rights. paragraph 1 a right abangke madu phanta pipedet ke une except according to law except according to existing law. Existing law bangke, hala bangke, mupene lithan law, Representation of People's Act 1950, Section 20. Hala hello existing law ke, kumat si vote pidununji. Ate vote ki pi una munit pulotang te, nengka nengko ora popling lotang te, India citizen man lotang te, kithura thudun long lu. Lasi vote ki pilong lepen si ki thur long le ya kachara lasi
wood ki pidun long abang pu tribal tum an ke wood pilong lo tribal kan lihat tum abang ke lada ke permanently resident pu aman nengkan krehini long nang lai halake existing lo lasi bang asota itu long do vek lo hala bang so permanently resident pu a right ke long tanga tum do vek lo hala tum ke thurlong pun hokta lanon tengke lasi la bang so farman si lam ka cedan pulo tangte lanon son si ningkan krehini ben batai si hisab bonji pulo tangte a porang leta hai dia hada ke tribal ke bang ke verlo non tribal bang thokser ke nale rokta hai mui frangke la so porsi meghalaya sorphan ki piason nagaland sorphan ki piason mizoram sorphan ki piason netum Karbi Anglong ta akyong tung asira bangke tribal atum si thur long cho ji pu constitution of tok punang pu pusi lanon MOS 2 huru bangke sit plike repliang bong benke sit hom ke replike tribal tuma si thur long cho nai bang asu tum nang thur dun ji pu seta hala aka prek sit ke balong sinang thur dun long cho nang ji pu abang si juga cikroy lo cikroy ni hang wali bang korban tu sedang force lo sit cabin lalu angke bang tanang turun lo ni nongke sitting kora truk along tanang turun lo ngapot muhala kimia lo seta tribal tu sit turun lo cot nangji pu seta sit cab ka bang tanang turun lo nang pu asam korban asor bana odun tip se sit cab ke la non ateng la non ke do bom ateng open for all sit cab ke binayi sit likar yang bong pu ju MOS tu long cikroy tala so bang ta nona bangke 125 long bangke pawe ponde lasi itum Meghalaya long ta sit rock ke bang mongpen sit pokera pocket tribal tu sit thurlong so sit poke aka prek tu ta thurlong open la son se la dakta itu sit flikebra priang mongpen sit ke banang thudun po bangke chok chelo ongong che kari banglong ara chikroy kre apot si nona bangke sit flikebra pliang bong sit thom kebra nere kep ke tribal tu sit thurlong chot nangji po ain simar pen bang asuna thudun long ke long po long anta me pusi non alang leadership pen non parliament along memorandum pitikang la ke klem elo ke la sik la solam ke la non ciklo yang bong pirai po busi pu la non ciklo bong si pirai ji busi jula emele tum hanang si cak dulu ciklo yang bong alang li tum sa alu alang tum si tonam lo la si la he bang ke kasidan de kali ili tum na tu pe cedan bom lo cedan bom lo la si la anyom ke et ke la helo bang aso tum nang thu du long le de na bang phan chu jordet buka bantu na chu jordet itu masih yang puluh ke asli dah konsiderasi ini sesuatu ini sih kita kalau bu nang thana adalah helan ke dia bang lah anda kamu tahu dulu lah si lah so bang ini tuh kamu tahu parsi naji si reservation an si itu panang rayun soji ate government dom edal tribal edal franchise pakai kroy kreder lo Supreme Court penta tribal edal franchise buke cuma ceklo si rai di kroy kreder lo apa sih itu jok celu bang aso tum tal ada ke na aning hang pulo dan nang thur dunlong pu lasi itu ifrang ke jok wan ja tuar ke reservation dan lo an reservation aning ke hang he ke inu bena jai kathar bena aning hang he lagi reservation nang ni pu seta alang lida cedan ta thek the cedan nam khudle kapichu nam de le ke thek ta kali kita nam jir le bang pan parju prong thek ta kali amat ang tan si bahire si ni je nang ni rare tu apan aning ka chong thui chot seta lage reality ke la hello Supreme Court abang me chuklo rai bidelo je bang apan fundamental rights khangune accept according to law bolo dangte la bang ke hala and article 19 paragraph 5 along lang paragraph 5 along
hala bangsa ron ben se paragraph 5 ron ben se hala Representation of People's Act 1950 along section 20 ke selam lo las hala na le tum lu the ke tum charlin dong hala lang lo tang te lawang nang tum clear po La solar nang tu cini lo clear lo body lagi. Yes, non the tribal state tu malong dan nang lima thana. Meghalaya dari reservation to seat for ke reservation ho dakta. Open for all. Ada ke 60 among 55 ke dake ST reservation lo. Nagaland dato, Mizoram dato, Arunachal dato, lasil tumke mo state long dia sita me lake reservation ke do vek nangji le tumke lake. Ke nang sot ke to ke lasi. Along te dake moke tumke dake tribal state kali lo bang tumsi nang chudet po lage. Da solamang si puji pakanai. Ete alang li ke thana mang ke kaita hap tru nang se. To de bhel se ni le phan. Complain letter nang pilong. Je long le phelang ke non tribal atom phan. Inglong aso tumwan ke jolong le pu jai kathar ke Hong Kong. Dalang lian simulam klere pison pilon ke miya teman jolong le muslim namanya sita alang li ke jor dak jai kathar ke jor along le pota ke lahino alang li dak ke dak nomor 14 dak nomor 14 area bang ke 40 it bigas tu kota tulosa lage long lo la pene long bangke dak number 302 pota number 10 la pene area bangke 4 bigas tu kota tan lusa akoy long bangke ko jor thulo da bangke 47 bigas dak number 148 la pene long bangke 10 bigas 4 kota 10 lusa lake mumcai phansi miya phansi ki jor huna galen border ite kosona muni lo nang tuleng den tata non alang nili pes long life jam bom nang par juduna lasi nili drop secretary bano kumpia lo please take this consideration and submit details report immediately po isi long pen po cancer lap po nili ke miya bana yorge ate alang lige puji je non tribal में long le jor je ami thanks ki jor lage laino lage rong asara report lo lasi nili Karbi autonomous council pen che perai lo Karbi rong asara mai tum laber Karbi rong asara mai tum nili phanang hang lo lasi non nili long le pota ki piji long le pota ki pitangan ke lakh trok le kailo 5,61,000 plus la penon inglong so tumke long le pota kachen nam sung pik ba bifam pinangji bifam ta ko tangka poisa nangji salkuru fis dam ta dam slet oa ami thanga long le lo sida pota ka vedo pik la Karbi autonomous council pensi nili meeting call lo Karbi rong saramai la pen Karbi rong saramai sarkari gamra la pen salkuru fis ke doan len video ke klaim abang foto mana hanget si je inglong aso panda si long le pota pinangji la pen ke bifom da ke joy pen si pinangji la pen ke long le pota pen akiti pen akiting da ake joy pen si ceklejon thomang mong ronpo jele la pen ang porta je la so arpu abang ke Karbi rong saramai tu panda pipon lo te aprang dali tumke rong asar tu ban man peng pipik lasi koma phansi nili rong gitu dake inglong so kali tu man pulong te lake rong aso tumsi rong asar tumsi ciniji lasi ula tumsi dak bifam pinang nema long le pota pinang nema Karbi rong asar mai lepen Karbi rong asar tumsi klempo lepen rong asar tum lage teron rong hang Karbi tum kur podo krungjang lijang tungjang hanjang tumang selo ke todak inglong so tumang selo pulong te ang ton si long le pota pen ake joy pen si non cek lejon tom pikeron ponpo cok pomo nilike double standard claim kle
half true the come claim clay. Paragraph 14 alam yang tanji belek. Paragraph 2 sa paragraph alam san po article 163 alam tan the. Paragraph 20 alam tan po close it alam tan the. Angke paragraph jedak article 243 alam B alam tan po te A alam tan the. La sona bang ke nili claim clay. Na son kece ke biar teman ke long le pota pilong le jolong le bupo alang ke mia pan siki jortu kali begalang lagi lason tabun standard ke tuliram long hang do tik ke claim ke leben cancer back ki pusna teman teman normal ke cokpo pulang cokpo malah salam buta ke ente normal ke ini tom along ke texer bang pu ECS1 ke long bang long kita first class nang lang tum tok muka hawar penta alang li MLA thurlo council MEC da thurlo chairman man lo lapen galang li hempregamen pen chipiduk si jail ta janglo phatek janglo Dr. Dhorom Singh Teron lapen galang li non bang ke center for Karbi study a director lo la sialang li si non tum customary law ka mate customary code aputhak alang linang tharik po sita customary law ke international customary law standard kali jai kathar rongara karbiriso bisa lo je kathar pipen kathar po ke chen mi tho chido chimi tho chupangri me ethela ke international standard law lo puske ning jalang ke alang sianing ke social media lo na tum arjun long bo ke se ka hai tum arjun long bo ke SYC ka hai tum arjun long di je kathar popen kathar pike lage chupangri me lage international standard law lo pusipu sai tum ke karbiang long ke lage international standard law ke rimre etum karbia tum ke ho british atum me dai tumana ke hok sik sidul ke e betang e pendeng sompot e lamiki jutang jubat bidar bisar kidar do habe pinpo do rongasar do bultimen do karbiri do laile tumlong pinpo mar do punang ke hok si tumanta siksidul pu ile tuman nang declare kali begalang ton bang letum la silahai ang ton aputhak ile tum ching hon nai Dr. Dhorom Singh Teron kai sil tuhan waida kelar sampai nang thanik pom Kardom karwe phanta asap o ning cepan ning ding lo nang ate an kechu aporta lead et lo la se non minin ko thongke bak la customary law pu la bangso ang deng bang il tum son ni alam il tum jatan nang la se jasemet ke la 6 schedule pen customary law la bangso puthak kodak si 6 schedule long ke tok pon tuma ane formal law la pen ke customary law koson si kepang rumpon ma labang sobang eldum kichini atum da dopo kejetan tunai alam da dopo la sidake jasemet ke isi or muil tum chini nai bang ke formal law lonang non constitution il tum ben la ason tinda constitution hala alu el tum je san flut nang ko kotilo ben anutin ari deng ta nongke internet doko ko bot lage kechok ma kechok chema anutin da lage nemen eltum pangthek dam mesen lasi formal law ta customary law ben siman lo seta customary law ason tinsi formal law manji labuson kali lasi customary law
pulong te elitum kod long ponlo pulong te pine alam the kache tonte do kok elitum jong se kod long high court long damnang kok pulong te high court kang sai ji jasemet ke sonthon somplialam esona bangke la bangso tribal atum ke kroy la bangso aron ke paron pon la bang ban pik nahi immemorial tumi dik la pukalider nahi la pen ke esona bangke ban pik lo seta angbong lom ing ton kok ningkaning koy thongkem ne jitan de pin non si kirui ponthu lason kalider nahi pusigipu la pen esona bangke reasonable nahi elitum haku ko arondo puamat hala so teng pen elitum claim that lage ni tuma custom long duke pu la puson abangta lage koda long abangke la sona bangke nang kroy ke po lasi lahai ang thek do nei lahai ang thek avelo pulong te itume customer lo teng pesin itum ga prang ma claim bom lo pua bangke kroy ke dei lasi elitum mo pen dai jangalam pulo elitum la bangso 6 schedule mo jong se state long lok pulo de 6 schedule dui ma ve ma pualam lasi elitum asabu anutin nanon ke mo pen than song thaklo mobile long ma se constitution na dola bapot anutin na lang de chini po non pro nang Nagaland long ke 6 schedule away 6 schedule away ta la tum ke akaprek a constitution article akaprek do article 371 A po bang hai hala so teng si naga religion naga custom naga culture la so buthak alang tum salajong koson ma naga hawar nagaland hawar koson se ke par japi ma po buthak ke la alang tum cheklem unlu pula bang so ja komdu la pen mizoram da sonang thak mizoram ke dolo hai 6 schedule pen se ke man lo la tum ta 6 schedule pu dolo ho de mizoram ako non ke hodak district council ka prek do original 6 schedule pule hola kathar jangho to pupu original 6 schedule ke langji pulote non ke mizoram along hola mara lai lapen pimong chakma hala ke thoma council do hala tumke power la kep betlu son kep lapen ke song thak meghalaya long ta ke thoma council do pule dakta la original 6 schedule koson se original 6 schedule do bomma polam ke mopen iltum ajirpo elwin na than lo iltum asia ma khai ra than lo lasi hala original 6 schedule long kipitang ahormu hala iltum long customary law pen kachira pulong te iltum bangke hala paragraph 3 long damlo te theklong po hola daga bangke koi pisi council autonomous council tum pp claim unma la zero dak a b c d pula busona asa plus do j an a b c d e f g h i j cap son cap do la son cap ang mong pen ke son ni ne si customary law pen kachirap sai de lo seda customary law pu non plonang ala j lo bangke social customs elitum hakko ko pen karbi wrong group kabuchi pulunang lapen la sodo na bangke pisosome kosonse karbiatum ada masar kosonse kangthurma la busona bang lapen kosonse kachiti kachewar la busoron kosonse claim naima la sobang la sopike wrong asar pulunang elitum habe pinpo hap aricho tum aphan la kadok wedang lok kosonse karbiatum wrong group kachukima long kosonse rong asar pan koson ke pathema mo padam nahi buson ko koson se padam nahi ma pula bangso aron succession inheritance la pengke marriage la pengke la buson thak divorce ta ho la buson aron an ke jasmet ke social customs po along se dak do erlo la si iltum la so bangke nonanta pinangan hormu ke claim nam desi ke onglang la siltum chini si ke me anutina chini ta helo ningkan hini
sidolang ele tum la bangso customary law 1954 aningkan pu khorsing terang CM manbo mahut administration of justice Baker Hills district 1954 la bangso rule bangke lanani yeding bangke bangpak ta governor pen esen long et api la bangso bang parjab jedet ason ason dolo ke parjab ya panola so la kohan ma tangka maha la so akhia dat council long ka vejo ni la bangso bang la penge emena itum allo let hek postame el tum ning chipina ye bangke a spirit bangke hala nona bangke bi meonde BSS en bune pine CRPC IPC pukalilo nona bangke BNS ভারতীয় কপি মায়ং ন্যায় संहिता लासो न्याय संहिता टेंग पेंसी स्पिरिट कहला सो टेंग नहीं लासी निंघांग पेन कोमे अपन पत्तु क्रुक्रुडेट लापु लासो ने लोंगले कोमे चोक चेदेट लो पोट लाफांगे लाक इसी पत्तु नहीं पु बांगेल लाक बांगे चोक दे lasi spirit bangke la bangke kaike mata affordable joy ki pen kopine alam kache tonte lam ki lampong dokok pulong de lam kachi re dokok kopine kache tonte dokok longle phelang alam ki dokok pulo pulong de rongsi itum la bang solam che pamit dia phana bangke joy ki pen au kil chiri nang ne wa kopine dolil che tok nang ne lai pen itum lam sam pen itum aron teng ben haku ko pen ko son ma itum rong siang bong lahai ko pinela lam kilam phong dokok pulong te kiche pamit ji ko son ma pula bang so lam the bangke joy ki ben apor padam de pin pen la bangke tun chiran arona teng pen tun chiran la so ateng pen si tum klem nei hala so spirit pen si tum klem nei la pen jong si ko me jong si aning hang ating aning hang aling ko me bi jong det pomat la so abi do ko son de api po son de la su aso bangta aso do helang aso bangta aso do helang pu la khare amat pa alak pale rok pu la sono ma chokodi la lo bulong de la ke pulisa ari deng bang thuye po la si la hai hormu iltum tribal aron teng pen itum hako ateng ben go son si itum joy kir pen rong siang bong apor bedam de pin pen au kil ka tu we chirinang ne pin pen ko son si itum la hai lam ki lam phong itum ko son si il tum bong sepa mi kunjima pula bang so bang ke claim la bang so aja kongel tum hani pilo la 6 schedule ha ke cheng benta tribal atum ko son si ke do ke thak ma la bang ha British act la puson along tin la tum ke par jab dolo la sila so bang wang bom pen non angel tum pulunang British tum da ma prang ala bang so Government of India Act 1935 la bang so phi pen si la so teng pen si excluded partially excluded la si el tum long ke partially excluded long ke do por si el tum phan bang ke 1951 an inkana bang ke el tum phan ke 6 schedule pu seja kong nang pisi autonomous district council pu etu mana paman lo la pen hala so constitution long ja se met ke el tum anim el tum jutang el tum kardom kardi la bang so kaddo kawe koson se cherai ko munima po bang ke la paragraph 3 long sido iglo asinona bangke paragraph 3 long kulonang itum ladak piso pangri aputhak do meris aputhak do la bangke sub clause 1 I kolong marriage and divorce nasi ladak Karbiang Long Autonomous Council pen 1964 aningkan Christian Marriage Act Karbiatum Christian akarbiatum latum piso some chen chedulo pulong te kopiaron pensi Karbiang Long Autonomous Council arlo ke do atum kopiaron ateng pensi piso some ke chen ke do bang kosong si claim nei mapu la bang so ek da bang ke simar tang do 1964 la penang parke ilitum kopine inheritance ta ho succession ta ho la pen social customs la hai hormuil tum claim tenang
La si nona bangke il tum non ingkan ini berlang il tum la village court pangceng lo sorkari gambura tom pan appointment pi pangceng lo la bangke nona bangke il tum la dak 3 tier la bangso system to nal tum hola 1954 Baker Hills district administration of justice la bangso rule bang nang tung lang dang mo de chini po la se hala so teng pulong te hala so se mar der lo la se hala so teng si il tum kopiloma puji 3 tier engdeng ke thom la se aber si bang ke rong asar tum do po la rong asar tum long si hala pin pumar tum to doet la ke hola 1954 hala bang so rule teng lo la nona fil tum semar melang la se lan ke abera abang lo angbong abang dolang intermediate la bang so bang ke la dar bang ke court do tule po la bang ang song si mang ta si district court do po hala district court lo mang si judge do po la si la aber si ang deng long ke ceparai uni alam bang ke angbong ang deng long dang po angbong ang deng long unian ke hala district council a court long dang po la pen district council a court long judge dui la sila so judge abang non appointment PF1 la so achiklo angbong appointment abang jokji puson si nil tum matha anpar ke la ke mo pen nil tum jithan lo ajat council pen ajat a ek le paman ji pusta me la ke governor long dam deng nang po la si governor kan prabi ma deri ma la bang so lam chot lo la si la bang so hormu bang ke il tum pangcheng lo non ningkan ni berlang la pen ke la songbong il tum non plonang marriage and divorce, social custom, inheritance of property, appointment of and succession of chiefs, headmen, pula sona taksi, establishment of village, rong konana se tum akimi parja bima, la pen ke rong parja bahut, la pen ke town administration la haya puthak do, la si iltum la haya puthak iltum council pen a rule ke samar ji nangji ek ke samar nangji dolan kasi pinangan alam dolo ko ame bangke mame il tumangjir ko ame akapre ka phai akai pandokok pulon der lako pulo ba ko ame bangke karbia kunang dunjui pulon der lahaya tum karbia son tak taksi along le phelang kadok kawe la angton menang long dui mang long dunde pulahai kadok we puthak nona bangke non si il tum a rule samar na halang ek samar na halang lasil ajara charge mo be nona ma bangke la son lo tek son lo po bangke il tum era charge mo be la sin nona bangke la ek masih semar melang la sin non si ningkan ini lang pangcheng la non il tum asia ma ke hai alang li sila bangso bang ang thin chapati dut silan 1954 ben la bangso administration of justice la bangso bang kedeng pontang lo governor resen ke pitang lo la bangso hormu ke parjap ke non ningkan ini lang la so porsi il tumalong pinangan iklem dolo pulonang il tum customary jurisprudence karbiatum la bangso customary law long ko pipisi ke doma pula bangso puthak da pinangan kesar pin pomaratum habetum la pen karbianim ke thekatum la tuman pangrum si la tum da ikleman ni dingolo ningkan koi thongkep ke dukok lo halai hormu bang pangrum et si normal ke si customary jurisprudence pula bangso paklang lo asal ladak pinangan hormu kilut dolo la pen pinangan hormu kilut le dolang palud nai dolang kichini ne dolang asal hai hormu bangke non claim bom lo te el tum practice lo pulong te la bang kodak se ke dor dema kodak se kadure doma la pen kodak se akimia hormu po nai langma el tum ke teng ne pon dokok claim bom se dai tum teng ne pon der jo la bang so hormu mo ka dak bangko la pen so na lam bangke ola jaya kathar dungen inje sarwan ket ko lam mangke lapuna kel tuna jithan the lapen lake rong ke chuki malong le ke do horm goli lapuna bangke chujun chuku ana religious la bangso activities long bangse la bangso horm ke do lapen halapu rong khang na banta halapu west karbeng long na ta rong khang ha warsi do chot lapen ke habe long ri khinia long si do chot lapen lata kene long sido chot chujun chuku sido chot lasim iltum la so bang nong si klem na yi pulo pulong de mo pen jathan lo esia custom bang itum in the eye of law
legal la bangso a law long la bangso hormu bang arjap uni ma on ema puke mo ben dun jitan lo la ke hakku ben do et nang puyo hakku ben ing ton de pin pen la so hormu ke do vera hormu ma la pen ke do ver blong te long kwan lo ko do ko dak ma ke do la so dak si do chot po along tin ta la so teng do nei puke la do ne lu la si la so bang ke mo pen alang Elwin Pusong taxi Meghalaya along Pinang Analam latung ke Chumang Hajan Jointia Hajan ta latung ke council long Kopini Alam dolo pulong te court long dam juiti lasil la bangso puthak ta 2003 ningkan ningkan koi ne prang lo 2003 ningkan iwalang ki rimbai puenora Jointia monet Jointia district council apan isi alam hoi pidet lo la high court long wang lo alam the bangke doloi pu isi opposition do ala Jointia tum long le richu pu do la bangso long doloi pu isi ang hoi do la so ang hoi long doloi si papan lata nomination chupidun lo ama Jointia district council tum la so bang reject that Kerja kalam the bang la pueblo la bang ke Kristan la pot Kristan ke hakku ko belenang la bangso alam ke kroi kala de pot nang ke as a Kristan nang bang ke la bangso doloi si belong ke nang kontes long le jo la bangso alam pen la so rimbai kwa cuma bang Jointia bang Guwahati High Court long bang si la bangso bang challenge de lo amasi 2003 ningkan la bangso puthak Guwahati High Court pen isia judgment pilo la se hola solam mo pen il tumai than alam hai da la bangso custom bangke la sona tumsi hako ben da par jab la penge la sona phansi custom bugi pu la bangso isi adjustment pidat lo la so adjustment la so custom pulong te immemorial nangji la so custom pulong te reasonable nangji la bangso custom pulong te angthun dulon nangji korane ningkan ko thongkep cheteng ne bup la buson kali det nangji pula sona la bangso custom pulo te ko pifas ki pudamma pula bangso a definition bang har ja ki pido nal tum lang on thekloi la si la bangso arimbai po amonir aning samsesi ha supreme court lang da dam juilo la si supreme court long ta la son thot se high court long ko son se judgment e pima la so teng si judgment pidet lo amatsi hala daga mangke non plonang doloi pujong se ko me mandunji pulong te doloi anim ke claim ke chini vek bangsi la ke doloi bangke mandulongji la pengke akaprek anim ke kirim tang atung la bangso angbong long ke la bangso nim rimre si non ne doloi mandu ipo bangke long lelo pula bangso adjustment dugok la song taxi non il tung long wang ta non pinang an rong ke chukim pulong te pinang ana alam il tumang mong tadu non plona il tumang Christian tadu aron kimi tadu ason sondu la se la so long bangke komar long te rong kim pulong te rong asar the pulong te komar rong asar the man unjige ulasi non bangke la hailam the bang il tum chengwai me pengke la bangke non pinie bang la dak mat il tum chengwai nai pule pukalia the hala la so puthak il tum non puta law semar melang a rule semar melang la si law pen rule la ka semar hot la hailam the bang il tum lang ko nang ko la pen non council la pen ke la bang la hai hormu bang ke claim ye phan alang tum claim nang ko sindil tum nang aphanang pin khat bom lo la si non ke apor cholo non la song bong non pulonang la so ning kanang bong se non pulonang la hai puloma appointment of chiefs inheritance la pengke hala social customs la kopi pima kadu la ya puthakanda iltum la bangso customary law ajoy nepen iltum poson si longle thelang iltum anim iltum ajutang ko poson se chapar ja punima pula bangso bang iltum ke claim pon se ja konglong ko la pengke ke pajut si bangke nili sonlam chuning ring tung non alom la VGR po alam the pinang klang la pengke claim bom lo council hen pen claim bom lo
nili labang so bangan nam delo labang so legal alam bangan nili dam delo nili punaim po bangke ilitum jong si mo benda pulo ilitum jong si ST pula bangso aphai bang aphiau nang jumong belong te lage ST district ba 6 schedule pula bangso ja kong ilitum ke dam juji la bangke long le phelang ben kopilo kachara long le phelang ben kachara palam the bangke ilitum non thek long lo ilitum long le che claim tum siga la pengen la tum long le la pusi kira re pu bange non da council pen dam si la an bange la ke PGR vijara long le pu la bangso signboard ko ne ke tar dam nal tum thek long potai lo asi lan ke il tum bange la PGR vijara long le an bange la bange il tum sarkar adokhol along chiwan bompo along le bange mobile lang li puloget 10,044 kali nona bange 11,600 karbia anglong long le seta kache raya tum akar bietum asi long le phelangaman chenghon he emena jong si long le chiti ki ke pulong ta la so long le bangke il tum chekhang veru ni ma lasi akas to ma long bangke itum ke rong asar tum si long le phelang ta hempu rong asar tum si long le phelang ta hempu pulong ta rong asar tum si koma phansi long le pinai ma phansi long le pinang nei ma pukat to ko veja kongta la so custom ateng bangke kar bietu ma hakku ben kroy ateng bangke lahelu ase akar bietu ma si long le je khang ke hai je bai bi pulong te il tum ki vir ge la daksi il tum chiching nang ko la si il tum PGR vijara long le ta thar le nang ko thar le vek nang ko seta il tum emena long le ke che claim jia phan il tum adon arong tin au non we kimi tum jase met ilitum emega prang nai bangke la bangso long le etum emena ari deng kichi bi ver japan ilitum chuti ki vek thai ma te khema non bulo pota da ke jo ben pipo apota long lok amat along le chi ni poyat ke ko pulo laga lasi la bangso bangsi nili chuniri ang tum lasi non bangke kopai ke melo non la bangso 125 la bangso amendment ateng lo bulong te land revenue la bangke la lena pura ko bi man legislate nangji legislative power ang non ke karding lo autonomous council long nang le atpo uson si la bangso long il tum thek long lo apot long le phelang ke la ke council ari deng si dopo seta ili tum yong si la bangso emetha ga long le chiti ki ke pulo pulong te la so long le tum chekhang verune la pen mo pen la so ke phere etuma district bangke mo 6 schedule la bangso dover ma pula bangso ke phere bangke la ke ahok cheplang depo lasi lahalam ning chibilo nang donatum lasi la bangso puthak il tum lo ek kesemar nai do ulang lasi mame arjun ning hang mang do thai arjun ame seta la so puthak lo la pen ek kesemar ja panel tum apor do helang la so ta il tum chingwai long yi ason som do lam do helang lasi lan than si dilam kang toni lo kardop la lang li than na lam the buthak pen komane karjudunji la son na bang phu abang phi tum do pro tante hala mic pen lang li na arju mi lo customary karbi customary lo la pen lang li ningi bom la bang so lam the pen cherap lam the sai me thang chiti ki ke pro tante ba long da mi ju yi me thang chiti ki nai pu son lo pu ek lo mane batai sigi thana masi ka do ve ala me klar lab lo ne bosan lo le karjuji pine to iklang ma nala tum karjuji avelo belum te meeting bang ke budget ko kan chok ke karjuji mane to lagi kema ha pita ala pita Nili men Mongol Singh Taro, nili
Susing henta konsistensi memastikan sebenarnya. Rong agora sarkang biar orang pen. Nili karji kang tung bang elson hello. Karbi customary law pen la non dako law and order a customary law kosan se kacera. Itum det ching sai unji ma ching sai un ema ma te law and order ton pen kosan se ching sai ma la sobang sini li karjo tu. Alang ithan po je customary law buke ne tum customary court ke tum non pang yelo la pen ke appointment da pielo la sila so besar kita ke ano tin tum le a customary law bang ke kapre non di masa tum da to non da tilu tomato la ke emisi la tuma customary law ke bele la ta okil lo tumalo ko to bele customary hobo ha tume tum besar nelo karbi tume besar nelo ठीक ला सोना करसी रेंगमा नागा तुम कस्टमरी लो ले बेले बोला था तुम बिसारो ने लो गारो तुम आ कस्टमरी लो ले बेले बोला के बिसारो ने लो कार्बी देसी तुम्हें जी बिसार लो पो चलो बोला के बागवाने बिसारो ने लो लगे क्लियर लो और पुलिस सलाम देने लगा जो बोली पुलिस सलाम में गेले तुम jadi siksidul ile to manang piaja kong ateng pen village police pen town police itum senglong la so teng ben si customary court dolo pulam dele tom je ke chok che phang kursinem tum bhajong si to kok pulam te bisar kitar pen la bhan ke phatek peng nahi pulam te la ke village police pen town police तुमसे इंगनांग नंपो la sofi ke ako le tum jeer lalong il tum toy melo jeer long toy melo la si Karbiang Autonomous Council pen village police pen town police ta itu isilong jeperaelo sesona long itu ponelo la sofi bang kono long itu lo elo pula bang lo pulong te bang Farisi ini bang netum police town police pen village police tum training people engke lake la jongsi mane ke chok che phan bisar kidar insai po ke chok che atai ke do bang pho tu phan hala so kang nang che phan phate ki peng che phan ke village police pen town police tum mansi hodai po chok po chalo ma Angke mane dolang ma be ave lo kedi tangte ave lo pulo tangte arnam pharu tu pini litu muching wa ching sayalam theke lan rip cheke chok Hello, avelo de pijukong na, hala town police dan village police hala ke sengye bangke, paragraph 3 pateng dan sini tu non ceperayalo. Coba bonde. Teno ka tamari akrong lo litumang tak nang litum kadogawe phantara tak tamari gichu ke khrodlong e phana bang adim bitik do ladak litum tamari khrodunik na bini la resource person bahini ake hai Dharam Singh Teron